se ai toa I masa ai ua o la pule ale langi soifua. La auli ele mali e toa, mapua neia I le vaunua, tafa wai ta pelemu, tali a lontou fa au unga, malou au va awa filifilia, ya fa antamata ne mamata alia, ile pule ua toa Samoa, te ufatu awane I toe tolofia. Le fa atua ile atua Samoa ua tasi, wai ua le tau sinionga, wai loa foi auro I le afi. Manuia faai fo mailau, le atua e se I tautai mai, ile sao Samoa le asal fau tele ua atu nei ile tai. Si ufonga mātango fie, si ufonga whaama mui loto, whaama lia loto, ole sunga le li pese longo a whaai tete manu. Ia ma le pese le na o whaama nui yanga, mo le tūla I mai, ma le ano atuai. Ole sa o le whaatua tua I le tua sa mo ua tasi. Awa le tauawa meina. O le teita inga o le whainga malo, o si o tātou malo tuto tasi.
whaafteitele i le fo i tamali i le toi tau whaapupulaina i le toi tau whaasasuluina lana tau tua pese. Olo e papa au i Amerika, a olo i MELBOURNE, ia, i le teibili nei, ia, a wale te whaamae aina, o le tātou tamafou ko a kaka la pepa, tātou pese fou lea. Ia, mai a tātou wali pese he longo a, e le vea ila ma le songa ia whaitete man. Pei o le swafa wasi la fiai e le totele. Ia, i le tātou pese le nei, whaamanuyanga, po vi inga o le whatua tua i le tua Samoa wa Tasi. Malo ai fo i le whaano bia iai o lausunga le li pese, mai le malo tele o meleke, e nai au se talia mo moli fo fa malo le tato major sponsor le tato pese ya le ngata fafta ya tu le Levina recording studio ya po le Levina records ya a le tato Pacific Link po le Pacific Link supermarket ya e nai me le pone le fionga ya le tupufia le fionga le faumuna yone ia ma le tua Ruta me se foi o le lato au fai ngā luenga na Pacific Link Thomastown Cafe and Groceries mo mori le wha malo ia e tusai o le langolongo sua ma le to tele me se foi o le maftanga le ingo le wha tua le tua sa mo tasi me le pone ma uto ma lava ia e na so swani foi me se le poina ia ma le wha maupopoina ia au te ilo sunga lava wha i te manu na e tusia. Ia ele fa mai ka ko besi. A matai nai li tatu por kalami o le tautai A'e le vanga o le afiafi. Malole soifua maua malole langi e mamama le soifua manuia o a mai o e le yaso. Ia fia le loto e fia le nganga e fia le fatu. Le fatu fa Samoa e sau e tautua o e le atunu e pele le loto. Pele le nganga e pele le mafufanga. Le tio upo le pese va mai la Samoa e matalasi e si o mia e le sami. Iyo. Ai le tio fo ia pese le dama o pese ta ila lio tona. Stasio na fatunga va mai wa utala noa iao le langi. Amwa ale ai ngai se ke kalangoa iai a olo e motu ma le taula. Ia, ai meise ala tatia tatou nei ia tunu uolo tele le Samoa. A waire ia se me ka o se kaukarangoa ia o le langi. E mawhanga e karangoa kui lau next door o le Samoa fo. Ai la tau e o ia tunu ufo ia. Pe o le tala ino le tala le lei o a onga o a tunu ufo ie pa missionale. E se a e vai se Samoa. Ewe. Nei se e vai se Samoa po se next door po se neighbor fo i o se Samoa. E ala kai mia e ngofo. Pe te ta oto fo i lo moenga. Nga o lo whaasanga i runga i le langi ma e kala ngoa i au le langi. Ki awa e aka. Ai e mafuana i tala noa whape na i au le langi. Ona ua e misia Samoa. Wafe ke kala ngoa i ai i lo ainga o lo o au feelingi matulanga uma. Ia, ai wa avea nei tamali i la tau te wha matala lotoina. Ia winga o le misinga e tātou o Samoa. O se aso o le nei vai aso. Ia, wa le wa Sofia. Aso anei. Aso lulu. O le auto mawhai tae au, matalatu tae au. E mawani na ia tātou whaatalitala noanga. Me sea la ia le sunga ia sua misi luki sua. Ai mai se o whaitete manu. Se mai runga tātou prokalami. Se faʻasoa mai leanga i le fatuina o la pese nei. Ia me se foi o nisi a foi. Ai pe nano u mention atua. Ia tamali ine. Ia ele toi nama le la hina foi la tautua i le pese. Uyo lea. Ia, whaamalo ono saisi o tātou watunu u Samoa. Ia, whaafte yatu foi le nei e fiafi wa mawhai foi o na tātou toi lau lua fesira sila whai. Fia le loto e. Whaawau le tautua ma le unanga mo oe. Po fea lea te maua mai eile nei poruka lame. Po fea foi maota malawa.
Ioi. E J-Lo oi. O tialo ulo jona nafi. And I think I'm going to show you, I was thinking if I Ali show you the video when Lia Tawa gets here, but I think I'll show it to you soon. O le video lea. It's one of the many videos, one of the many whaafitai. Fo ilele na yo tatou mātua mātutua. O loo taputapua ia whaiva, o le mafuaanga lea. E ese e loo fia i la ngā luenga. Kakia ia le apoki e se i e resavili e amaleo tota e tā solo e le matangi. Ai e au ngā se tala ma se upu ma se langona a o se whaafetai. Ona o le tūlanga e iai o tātou mātua mātutua. Fito i tonu am whaapito au ngā whasa utala lea i nei ta māmati nā mātua wa uka amilo mai Amerika. Wa uka amilo i Australia. Mai se fo i o ngei ngi usila. Pe ia ure whaingor ka mai pepe fo i e ko i ngamano makua. Ioi. Mātou manisio ai whaiala utala ona oa. E peita te aluatu e peita te whaatina, whaatamata te matanana ia. E a mai fura la tautu o lalu. A ole mea sili o ngā ofia fia. O le latou treatment latou te whaia ia te a ua mise fo iso whaasa lau. Pika ika o se ka mai pepe oi. E fo ilele pie o whaamanu ianga latou te o maia. O ana pola, o te o le whale. A o te ile moli mai o tango whai tauna inisi o messengers i tu o le tatou Tautai A'e. Ai o tau wai lai le video lea asko inga. O lea tiongi e Marcelino Dunlop. E au te ilo le mai mo mai sisila mai. I'll play this video. Whaftaila le to ina ina ua mai le prokalame ana po mali e taua. Sisila mai. Tu sisila tu samo. Wow. Wa ufia yang po. To ia ufia fatumulia u faaftaitele o faafonga mai o el tama le tiongie Marcelino Dunlop Martina o le ainga manisio matua matutua wo o le maua. A fai o ko mai mo mai le taimi nei. Right now. Faafkai kele lava. O la o to pule lea wa to te tele. Wa o sa paia fatua ele. Wa tatou iai. Ioi. La koe la kukasia, and we'll turn it a bit up, Ryan. We'll play it one more time. O ngaro fia iai kei loa. This is what I want. Paua leo le meu ke manga o yor kou wha manguia mai. O na maua leo le malosi. La koe wha laku kamalea. Wow. Whaaftaitelea. Awai tatou iai le mana ia i o le whainga o le tautua e whaamaria i ngai ka mama ki ngā makua. Whaaftai le tiongie mai le whioanga o whale ula. Whaaftaitele lava. E au te ilofo i le na o le tiongie. Ai o le anoa i o ta matina. Pea no whai atu. O whai malanga atu i Amerika, whai malanga atu i Australia, au ngisi o whangau e o mai. O pumoni o tele fatua si tala lai whaafonga mai, wa mori mau wai fo i sunga loia, o mori mau wai fo i a Godfather, o mori mau wai fo i tui vasa ni mato malanga le na malanga ni Amerika. E o mai nei a inga whanau, fusi mākou, o lesi e whaau o mai i a whaamaisenga, malo whaanga, wa maliu se tina, wa maliu songa sista, wa maliu se tama, ai nga fia momoli mai le whaafitai. Onga o le prokalame, e mawai fo i mare aka. Mawai le fia. E pei e se prokalame mapu wai tinga. Ia ma tari e fo i tinga. Yes. Ia ai mo molia tua i le whaafitai te le lava. Ia i si utamale a le ationgie Marcelino Dunlop.
ia me se foi o le tinar le tua manisi o tama matina matutua faafitaitele ma le taele o matauloto faia uma suif fonga tau moli o sunga le ataua o le sunga le loia o ila tau manau to vaa mai lungo le nei porukalame mai a fo ile a fuafuanga le uso ia mau, le uso ia sila, le uso ia tuivasa o le fionga ia vui o inisi ia manisi te ua misi ia tiau o au to vaa mai lungo le nei porukalame mafai la matou faʻasoa faia lo leo mafofonga tau moli o ila tau e faamalo atu ma momoli atu faafitaitele faafetai le tau tapuaʻiga faafetai i faamanuiaga tau te au maia ia i le afiafi ma le afiafi ia vai la kakou ia le faamavae aku i gaigiu sila ae saulu faamaguia le koʻiga alae kalagoa le kivi ioe faafetai le tatou tautua ma le auaunaga ia fai mo tatou ala i malo o le faamalo faapitoa lenei o te tuuina atu lenei taimi o le porokalame mo tamā matinā matutua uma o kou ia o ke kalagoa aku ai faamalulu atu o le a lē tolaulaua o tou suafa ina neʻi mea ua auapo le isi ae misi le isi ia ona o tou toe faitio lea ma toe fai malape o laʻugaluega ae avakuia le nauna lautele lenei outou uma e aofia ai foʻi se outinā o loo taputapuaʻi mai i Potni faafetaitele foʻi le lua tapuaʻiga se outinā iā mele ae maise foʻi le tamā iā mapasua faalogo faafetai welcome back toe foʻi mai foʻi malaga mai Samoa ia faafetaitele foʻi le lua tapuaʻiga ia e lenei foʻi vaega o le afiafi outou uma o e ua taʻua o tamā matinā matutua afea e laʻu faamālō ma laʻu faatalofa ia i feoi o le tala lelei ma le ʻaufaigaluega totofi faafetai ona iaʻu o faifeʻau ia e melimeli mai lava ioe ioane tamaliʻi le pua faafetaitele se aʻu o faifeʻau lea toe titia everyday e send mai le quote ma le faamalosiʻau moaʻi ioe e iai isi aʻu faauō faifeʻau e lē faalia mai ia lakou komegi ae ou te iloa lae te talo a le faifeʻau ia i le mea lilo momoli laʻu faafetai ma laʻu faamalo ai foʻi gai aʻu ō faifeʻau e send mai a le scripture of the day or a quote of the day e la se aʻu ō lea souga ia tamaliʻi ioane le pua faafetaitele ma se aufaletua e le gata i lea o se aʻu ō faifeʻau se tiu ia faafetaitele lava foʻi o le kalesia sistek i Brisbane au se talia faafetaitele ma le ano ai ioe ona iau ia me se foʻi o se aʻu ō faifeʻau foʻi oi nai faifeʻau i Amerika io tele foʻi na iau ia ō faifeʻau oi i Amerika faamalo atu faafetai ia me se foʻi ona iau faifeʻau e fakasā me totisi fionga i patele faramaiko kalofai mai oel faramaiko kalofai ia mo le toʻolo faaga lau fionga le tamā patele ia me se fei Reverend tole e foa tuala Larry Lavea ma le faletua ia Helen ia o le tatou lotu enelagi faafetai atu faafetai mo le ta catch up i lenei taeao ioe good to see you my friend ia o se uso foʻi lau soga le faafeagaiga ia me se aoga iaʻu koʻiga ia e kele ae foʻi ga koe kagofi koe palu faasapasui ia o aʻu kama ia se aʻu tamā se aʻu ō faifeʻau toeina ia Reverend Filemoni toega mala Reverend Plataivao tovia aumua ia aioe faafetaitele lava tatou mafutaga ia ma le anoaʻi ona ia tatou faafeagaiga ia e lē mafai noʻu faagaloina ia nai tamā toeina pensiona malōlō manumālō ioe ia atua ma mulu ma le faletua ia ae mai se foʻi o toeina Danielu mamea
my good old friend la kamba tanielu ma mea ia mal faritua ia mai se foi na ia u wo fa fai fe au ia o la tofu on tama fa le nganga ia te au ia talo ma ngau soi ia mal faritua ia mai se foi ia ol pasta finusila ia fa malo atu mal faritua fa talo fa tu foi ia il sunga de fe ia pasta tanga loa fa tu pusefo o lo o i saina le taimi nei kofi online hon ching chan chin chua konnichiwa o lo mafuta mai saina de kaimi nei ese le travel sunga de fi au ia po le pule o le tatou wa onga tuspa ia le AOG ina i mangele ia me se fatu alu mana i male fa nau fa ta lo fa tu le ni vanga o le afiafi ia nisi au fi au tatou fa fi nga fo i Samoa talo fa tu foi ia ile sunga i apostolo ia ila tofo ia la tu fa langinga apostolo ia me se fo yo nisi wa ia fa langina fa profeta o nisi ia fa langinga fa evangelia matulanga fa pena to ina fionga sunga i sea ia o a uma tau langinga epikopo prestino steki galo fai ata lofa tu ia peso pula mana ia epikopo uma peso filo ma to tele peso vai naia ta lo fai peso tu ia la se vai naia ma sisters vai naia na Utah fa ta lo fa mo wo lo fa tu ia maleano ano ia le to tele o tatou sia uma futanga i Victor Viola ta lo fai se mato uma futanga ale tu la i mo Samoa ia fa ta lo fa tu sunga de tulafono lau matia peso lau matia mar fa tu kwini rangal te foile ia ole ano ia le totele tatou maftanga ia ma tulanga fa lupe lupeina ma lo lava le ono sai ia ma lo fo ile pale le nevanga ole afiafi ia last but not the least au te fiafe se fa aftai fo ile tapo inga sia utama fa le nganga ma sia utina fa le nganga ia pasta waiter po pasta fata waiter malfatua melody ia fata lofa maofo lofa antu le nei vaenga fo ole fiafi welcome back from Samoa ia le sa fai malanga atu ia awa fo iso la sao ia ele ngata i fufanga le ainga ia masei fai le palotai io mo le langolango ina o sio tatu watunu le lato fainga palota teli o tou malava sa o tou malanga tu i Samoa i le whainga palota. Wha malo whai o le whaiva e eila utari tonunga o nisi ua toi fo i mai. A e iei manisi o lo o nofu pea a wā le wha tautonga. Le wha tautonga lea o le aalo atu iei i lea so lua o le vai aso fau lo nuinga. A wha pea o lea e te i Samoa lava. E te le ufia mana o te toi sau e toi malanga tu. Ma lo fai o le whaiva ma lo fo ilo lango lango le tātou watanu. Whaafitai ia te oe sa e alatu e palota ua tau lia lo tau tinga. E sao. Wale lusi lau kupi. A o oe la le sa e alatu mamau. A langi au ka penganga ai e aluatu e palota ai le imanuia lo sui. E le imanuia lau paki. Lau vaenga wha upufai. Ia pele manguia fo ilau sui. E feo lolo la le tangata na latu le manuia la na sui ai manguia rang paki. So le tangata na ia. Lai lai siva. Or kangaka la le nga ruaku oki langa sui oki malanga paki. Oh my good boy. Nga o mea okia, mea uma. Oki le sui, oki marpaki. Now, se fai atu tala asiata. Afa pia nga e alaku wale kaulau wolo fa moi moi. To me, ele ya se mea la ele fia i fua. Yes, ele se mea la ele fia i fua. Ai se vaenga i te tau ona e whaafitai ua tongi sau maa i le whainga filifilinga si o tātou watunu. Ole ale mea siti.
whaawitai wa taulo ai. O whai taulo ai. Ia ua fo'i ia le sailinga o se taitai. Mani taitai. Ia ua fo'i le nei paia inga. A whapelao le nao le ai nofo ia i Samoa mo le whaatautonga. E ui wale taulau o le whaamoe moe o lau sui ma lau paki. Enjoy le whaatautonga. Enjoy le whaatautonga. Au ai ke popole fua oe. Au ai te worry fua oe ia ma le tūlanga. Ma ia tau fua. O le taimi le nei. Le wa umana malele ia le au le malo. Wa umana whaamanuia le sa avea ma pale mia. Le fo o vai akuanga ngei wa whaamanuia ma le sui pale mia. Le sa avea ma sui pale mia. Le fionga tuala te vanga Bonifacio. Le wa mai afu ina mamoli lana whaamanuia. Malana whaamanuia ia va au. Ioi. O le ala le si mea kako ke wori ai. Tatou whaasasanga lo iluma. Tatou usu lo le pesele na sa matou sua taimi mautitala ia. Forward, pressing forward, we are marching. Le na, tatou walu lo iluma. Awe ke mafau ina ngau o lo pase se nga ela ku mamao ai onga wale kulau suile kulau paki. Se okupe o me koe maua. O tupe o me toe maua. Enjoy lau stay Samoa. Ioi. Tatou o ifo o pongi malango lango le whainga malo wa iai. Awane e fai fili fua, awane e fai vaenga, awane e fai kako i alo iai. Tatou o ifo lango lango le whainga malo. Ai afa pe o lela e toi fo i mai o ia ona e fufua nga taua. Ia, whaafitai. Whaitalo whatu i le totele. Wo mapaanga ia le tatou proklami. O vai atuana nafi. O se whatu mo tatou waso whanau. Birthday greetings. E luana e tatou waso i fua maso whanau. O le aso so i fua mua au te fiatu i nantu o le atuanga o leono se fulu tu sanga. O se tasi le nei o big fans le tatou proklami o le Tautai A'e. Ia le fritua, ia Heather Liwaki. Ia o le tina po le nei tamali o le ia ila na pisi nisi fo i lea le tūlanga o le tatou ie sae maho i le ie Samoa. Manu e tele lo uono se fulu tu sanga heda, po lau fionga le fritua. Fa manuia le tua. O leo ke whapea o hera whako a se meo le lima se fulu, lima lua. Ia le uongo se fulu. Ai tasi le nei tina e yeil whamanguianga le atua. Fui le fōringa tala vau. O ipe yeile upu fui le o e whaatalitali. Ma le fia i le li e whaafowina. Maru e tele lo uono se fulu tausanga i le so. Ia o lo whanga ma whaamanuianga i le ngata o ainga o siau whanau. O siau mana mea tamasi i kovi from Tonga. Ia whaamanuia tele lo uono se fulu tausanga i le so. Lots and lots and lots and lots of love from Asiata le ataua ma le tatou Tautai A'e ia i le nei vanga o le fiafi. O le si tatou aso whanau o le aso soifua o le atoanga o le whase furu ma le tasi tausanga o le pule sili a le sunga ia mau. Atoanga o le whase ma le tasi tausanga o le whaletua ia Brenda Puipaa Hunt. O le tautonga e leto e ngausia a le fionga ia le malu mau Hunt. Ia au ke le lopo la mea linga sen mai e fua malonga aka. E le oso ngā so whangau. Ioe, pawale o le mea le tupune ia tatou. E olo ia so whanau o te ito orua. Te ia leu tau mwhai whapi mai e fua malona anta. Na pawale atale no mana au mai mai se ata tasi ma le antale ia i le tau pausa. Ioe. A o le mele ua iai, wa te iwa mai e fua malona anta mana pali. Aire oso nā so whana. Ia, whamanuia le tua ele antoanga o lo wasa soifua, whaso matasi o ele tua fine po e lau fionga le whare tua o le malu. Ia, te talo i le tua, to e tulu inisi tausanga, pou mai le langi lau soifua tului. E te fautua ma tausi ai le tamalea
ia faa titeleina lona la potopoto a faa titeleina lona aulelei ia maua oe le loto tele e le faingofie upu matala ioe wa avea ia se tangata e ingoia mau tautonga ia wa iai fo i le mea alofa le tua i le tūlanga o ana fo i tau mawhainga ia ele nama le laina le tele ai fo i o le au loto vale ma upu matala ia ua le ngakala ia mākou ngei le whainga o kala a ua sa ki ai fua ma mato ta ito o lua so tate malama fo i le langona o e le tua fine a o le fautuanga ma le wha marosi ahu ma ia asiata ia e loto tele ia e loto toa ma e tutu mau lava o eia ioe aua e te popole i upu matala e whaiwhai atu e le lalo langi ia ia sanga wha mausali ai lo wa lofa ia le malu a o ina mātalitala noa ma le malu mau wa o sofa o mau ala wa swafa ia le malu a ola ina mātalitala noa ma mau ia ma ori e whai wha avalua po ma isi keimi o kere ka uak fui autu e whai ua e fo ilele peise confessions peise tautinonga se o uso e tau mai a te au lona alofa nau tai a Brenda o fatu lea we ea e wha mai i oe uso ia oke mawhau ba fu inge mea i oe i ro ki ngā inga ma lo malosi ia e nge mea ange wa ke i whangare wa ubala au whafua se ile atu o whakolare mea la ke i fua e karangoi ngā mea mai le lai whakoi fo ke ia wa wala au whafua se ile atu ia uma mea uma e fio lai o se o korua e pele ia o vai atu ia ua ua le meore fia kama o rua marupe makasila a lua karie mai ngei i rua mei e whai mai pei o rua e ke rua le fefefe i rua kai koru ia maruia loa saifua o ele toa fine alofa tele atu a siata ia sa foi le a go fo poposanga ia wala vanga i malala yang obakua ia si sa foi le a tau ia pole hale a sawanga o anga i popola sa mai ai o tatou wa so ifua ye lua wa filfilia i lunga por kalame ile nei fiafi ia mo le a so ifua lona sfulto sanga o sia to fine por tina fo ia o se wo mai o paanga mai le tatou Tautai A'e ia Heather Liwaki ia ai ngata ilea ia o le falitua o le fionga ia le malu mau hunt le falitua ia Brenda puipa hunt a toanga o lona so soifua ilea so e reise mea la ko fai kakara le fuwa makango mai le wadi i o fai ngama le wadi i o moanki alosi e fila to mai atu te tau sa idi mai po le are confesio ma le ele ai o te de se sau nga ka fara me fengo se ngai me ai o le tatou o malolonga o le tau no mai godfather tatou o malolonga a foi mai ia ona tatou faʻasoa lea ma se ka ko ko asiasi po isi recount e wa uma e ai tali mana nei o tatou recount tatou atu malolonga Talofa lava o lo ingo Italia tipelu masters na o tuputupua e nei i manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa i manurewa se o ina toi ina malo lo penisione Grandpa Arielu tipelu. Wa whai langi le folanga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me tipelu. O mātua lo tina tuai wafau a leni masi ya leni ia o mātua. Na fsasua ni mai lo uola whaaloalo lo uola tautua ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai tipelu mai sa taua i opolu ia matu valu maniwe o lo tina pelepe site tipelu mai sa sina i savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fautua mo le itu malo o Manrewa, mo le Manrewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota i le masina o se tema ma o ke topa e tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia.
Soifua manuia malalangi ma. O loo ingoa o matai'a leo tasi nau mea tau whao. O a'ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani ni usio atu I lo maota e taratara noa. A wase tau whamama a venga, moto e saunginga, o le pele I a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa, I le mōpai o lua tasi, malu o noiwa, malu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Awhisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiwa, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Taimana wati lea ua toi se furuma li minuto njana li tu la e lima I le tau tua whaua wal Blue FTV wal proklama le Tautai A'e. Ia, whawhela ia tu I le sunga ia Godfather le a taua manufui. Ma lo hai le mai lunga le tāpur kalame I le neivanga o le awhiawhi mana ia lo fusi ua vitau le malosu. Tau le malosu kia, mamaranga wako fusi o ia, mai lo fusi o kia. Ma naia tele. Lo sunga kai programa, ko whae mai, ia, whape fo il sisi mai mua mai Samoa. Ion kulanga mo lunga, whawhele aku ngei kuaso le ngang whawkai le lofo le tua. Iyo e. O le te tau mai o le molia o lo whaanga I rasu soifua. O le wharetua, o le fionga le malu whaitoanga. Le malu whaitoanga. Mau hunt. Mau. Lango swafa makainga o mau rupai? Oi, ia. Longa swagangi. O seno wharetua. Brenda, le o mau ele o maukingo ke le pe o le soki. O kamanga o le loa swagau. Ai, o le aso soifua la le, o le soifua o ziona. Ai, jeilo o ele a mainga ia te au le soifua. Ia ko musu e fa leo fo ile fa pia ia nai aina mai te o mai se uso ale a mai le sa fa nga ure runga e tuli ngangi ia no winga ale o seru di mo seru ku ara mai le ki careful quality ia ai kiki
Pe ko se fu pe fast. Ai ki Ah, mau o lima pe a po. Ana ki fa tu a fa ta mo de di dia. Ai le la si fa ia mo mo langa o mala wi fa ma ai mo mo sa fa man wi di Happy birthday Brenda. Ia la molia mau se swanga o mau. Brenda. Ia mo wi ro swanga Brenda fa mo yo. Ilo ko fa ia mau nga el menga fa yo le la ku ka vale ko fa. Wah, menga kamu fai. Ela kuku isi kenge ko ka vale ai ka fa. Ko kiki fa kula o kala ngombo ka fa FMI. So lo ko ba se mi ai si ko no. Ba o yo fe ro ro ba. Si la ko ka vale. A ko ki fa kula le ma kala ngombo mo e ba. Ui ya. FMI. So lo ko ba se mi ai si ko no le ko ka vale. Anga bau anga kupuzo. Mo ai kirola ukala. Ai le ko fa sa o ala Brenda ko inga. Ya langa yu kai minga ya. Yo ko ngi su inga so. Yo me ga. Ala ma fuanga le na umire di. Fai ai ole haru kala ngua fuam a. Ala ma fuanga le nga uminga haru di. Okay le lo por ai me fai wa ke ba ko manga ai kamaki. Ai la fa ga renga. Ai malo ya video mas ka mai ai uma ka ara mo fa ka me ai foi ko ya minga la utala le ngalen ofa ya kai me video mai ka ma fai ma ori video mai ka fai ma ori ai fai wala i nga vale alo fai mo moli sianga wala ngor ka unga le sia pato wa ka malo o sia pato o fa ku ora me la ke wa e so wa fu nga e o ki o karngo fo ya u ye sia na manga fa mai ia langa e le ya fo i o nga re ka tala le asina chile fia le ya fa ta pena i temi uma o fa ku o wa fia me nga o va uso o le welfare me nga ai ala me la ke o pi ki ka o mai fongi au ma va nga o e ka nga o e ka ke o e se ofisa ma va nga o ke va ko di o e fa mo ya fo ya o di ke se ofisa fa mo nga de ye ai ke lo me ling fa ngo ya i senga manga me fo il pato e ke si le fia le ai ole ofisi di es o va ko me nga fa la so o ye se manga me il paco fa mai o so ri pese vole e ono tama I pato o te mana o e pato le titi pato la ai tasi ya vai o kasinga o sem farkua ale nga hongo mele makanga hongo mele makanga se o suni se e fai karia a poroka mai ka o mau poroka nga le ri le o fionga ma ai te lana e pa wana lo fa ngongoanga o lo te fa no le nga o le saule li sir vala audia e nga o manatu le lei le nga mga ku le lei o tourist e fonti tourist matupa I meseta le vala audia mole le vala audia le so fanga a le o ki ka ua le furinga se loka mo ko le ane or nei ke ro ka ngaka le bo uloanga ngi or ga ka le bo uloanga ngi le o suia ko ale plan on melia o le lido manga makule ai ma fo mai asila wa sila le si o ya o sila mo ya e so ma fa ya mo se me e de ma bala ma me ya ya oh my god Kafiola ile makua isungu pa unga me yoka wangi ya manuia la se fo se fo le tua ya wale o se mamero fa se kaimi ya fa o ku ile au malanga ku le au isa mo fa ka ko a ke si cambiar ngor ka va ma ke le na ku ngai oi ki ama ya so le songo fo ke o ya ole ama watu ma watu se me tongi el masa ya le ko la varu ka un casi el ba
ai mangua la o masala fai e le fai fo ya o mau al ma wa me alo fai va kula sfanga ai le se mera le fonga e anu pea o e fea ngai ma le me ku ingor koko ma meanga fai ka ku koko Samoa ma me fa pena yo e fa le koko ya ma ir koko ma o te video tu ile sia so alai koko ngol lengrusa e video call o ke video ai kadi mai le video call le uri alai koko ngol lengrusa o va to fe o mo ye e fa me kwa e fa le lave wa vai mai ai fa singo duma o nei au finga luenga a Moatoga a o finga le fa ye finga le uri e fa ku kamera mau mai nga umanga fa singo le di mau so mai ko ngol lengrusa mai e so vai asi e bo manga mai si la fa kanga ya wa se era uri e ma fikor fa ai le fa ngalo ya Claro, mau. Manuia la sei. Ma nei foi se mea e mai foi ne so foi se o varku. Wa kele a koi makala ya lo fa uma fia la ngala ko se kira ka mawa. Wa kilia marko inga ma. Mai si foi va enga ia sa te tau sa fa ye mo lianga fo ia leo. Ya kilia ko inga. Ya ya le tatu right. Oh, right. Yeah, that's the one. Yeah, fatalo fatu fans and yeah, foi Matiama Solomona. I think or Marikule le West. Yeah, masela alo le ya Christian. Kamalo Christian kalo fai. Fa mai awar ka wo kamamo kinga de fa kula shout out ya o fai. Lango la komele fai. E ka ko lu mo nga maka ma ya so. Ya Christian mo le tono fanga asiata mo o me se foi e o show tamama show tinana yo matua fa te tele ai Christian mai le rivanga o le fiafi lo fa tele atu ole ele to most time mo vistat so tainga Samoa il ka ko ngo vui mai ai ole o mo mai le tali ana nafi la vai la fiafi ole recount palauli lua o lea ua whaatu mawina lava le manu malo o le tofa ia fiu wha o le tane Bonifasi o vasa. Ai eila suinga o ngumila. La suinga o ngumila we. O lea ua sau, ua le tasi sa sidi ai, au sili numera lua, i palota i lua. Mana tuana o le tasi a. Ale ua lua. Ale ua sau ua lua. Ono se lauto lulua ia fiu yona. Ai ono se lau tolu fa. O lela, ua mei foi la ma faʻoletan ma fiu faʻoletane iona i luma i le kasi. Walanga sa ono tolu tasi. Lela ua maua le si tasi faʻupopo. Ono tolu lua. Ia lela ua mei ai loi luma ma le tofa fiu faʻoletane. Ono tolu fa. Ia, nawa tu na tulung. Ia, fa marulu fo i ranga o le o whaingaruenga man maka mo misa. Ia ole sunga Ryan le fia ngai mali tatou proclame le fiafi ai whatever tu is tatou kalafile ole fai ungala na le nta oto mai pala uli lua la toia lono winga congratulations i le tofa i le tulafale li ia fiu fa le tane Bonifasi o vasa fa tai ua fa motuina lava ole silia o mea uma ole manu malo no foa ko malo la manu malo la le ka malo a wo fa pop na tonua so la wono tolu fala fiu Bonifasi ia ai ono tolu lua ia fiu yona mo de sirfia le totele ile recount wa ko ala pala uli lua la tobia wa uma fo ile tulanga sa o leo te va ia tu o leo sau male fai unga o matou la tau sifo ala tau sifo le sau matou o lewa can we have the kalafifa molia Ryan so ala tau sifo la o le vale o le fionga ia taitu ave o le sa tu lai mai le final count la faiteli valo anga tatiti yona ia male fionga ia li male manu moti alofa tu au mana tu mai o le vale fast food male lima paloka Kelelva fast food male lima palota o lela wa mai ale recount fa atu mawina le manu malo ai o le afionga ia taitu ave
la faitele valoanga ta titi yona o lo fatu mawina now o tele I maua se update pe nga yese swing o ngumela Paul me mau tu mau lava le nofoa o le fionga ya te tuavi o sila ia o tatou le fanga solo nei le utosi sila mai ai lunga o ainga I le tai o le vale o le sui le HRPP ia muripola laki ia anga I fasanga ia au pa au muripola o le fast e ono votes lai SSI Yeah. Alwatu ia le pata I tu pai lunga e le vale sui le HRPP ia fua ava ma le sui le fast ia tau fua se lau tolu se fulu maleono le SSNga 136 le difference fa foka me fela sa mo ko si mai aluatu ia fa sale le anga tasi o le tangi a pipi pauli te vita ta riu sina pati o le HRPP e fa sanga ia le atinganga matafai lo wina I inga o le fast se lau fa se fulu male tasi le va tato me ia tu le si next fam mole a Ryan tato watu la ia nga I fo maunga o le lui po le recount tolonga taua so alo si eli alo faifo la mese e fa sanga I le sui o le fast fo isala lilo tu uyoane e tolu se fulu ma le tasi le ese senga ana lofi numero lua o le tangi a ai ono tile ngafo le HRPP no not a tangi corrections recount ia a fa sanga ia ai ono eleke ke Roma o le vale va mai ai por ese senga fitu se fulu ma le fa fitu se fulu ma le fa alwatu ia fa sale le anga lima o le recount por le toi faitonga e ala tu ia pesetava I fote vanga o le HRPP fa sanga ia voisione I inga o le fast valu se fulu tangata ese ai valu se fulu sau ia matou sa tu paitea o le tangi makaukia le lo uofo ai kangi le kukuru e kangi anga e sidi ia po le recount lau tafifi o se lafi presal HRPP o lana toe faitaunga e faasanga nga ia asiata tavu I tafu sa le vau o le fast se lau ma le tasi pa lota ia ma le isi tatou wa vaenga fai o sanganga tolu o le recount I le vau tuala Oliveti a him e faasanga ia sala Paulo tuala poto lua se fulu ma le lua le ese senga o le vaenga piko malie la lea a ana lofi numero tolu o le toe faitau e tau walatu I a niu apu alu faiva faaui e fasanga le sui o le fast a nga seata teruwasa vale lio peto fa se laulu akuru Kwa mea ula mele o pasi mo mea ula le mapapombe le woye totally o le mea mua la le wo foso ki o fo ni ko ingongi wa pusori lai le upu mongi ai se vanga ngali e fanga fai kau ia fai kau fela ka moru manga maranga le ko ki ai ko malo ako a fai kau e kau waso kulo wala nga fai kau e tilu mar mea le esa o le ia le ali le ma fa ku le ko inga fai kau fa pe le recount a ngarofi o le alo to manatu oni tamai tile o nga yanga fai kau war paroka se pila e ia le tiwa le no pa ia tu le atawa le tiwa au mai le fa sea le fionga le fa msing io le fionga ia la toa Rosella Papali ma le fionga ia Leota Raymond Schuster ave sa oilo ia le HRPP oi kau a maingi mau a ngoa ia fua i le recount justify ia ko kongi ma le kaimi fa mai mau fa masingo o mangi se fu sole e mo ina vola fa kanga kula fongo le ko e fa mele ai se fa ma fo ka e fa yele sao sole la ia lo wingo lo fo mtalanga mo le tatu atu lo mo le tatu so te inga msa mo fionga ia vui ai o la tala le fa yatu
ia se ia fio mai foi vui fai sanga saunga na no fai atu so le ole se meri e fa ku lo wa le tati tau le fai atu se a fa so ka ika e se si kanga ka fai le recount a va ia ku e ma ele fi ka wi le ko inga recount so li e pa wala ka kala fai vai ma dia ia ya nga me ke vai ku ngase la va e ku fai ya le recount le fa se la mo ku even this kai se lau le ema kai barsu le ya e kwa ku se ale fa se lau via fa se lau lo tonu e ku langa e se lava le pa e o lava isi recount ye e mo kwa me fa wor balea ta dote fa fe lo ile fionga ya vui masina mo singa flava o le fionga ya tia o le fionga fo ile fascina o le fionga li tole fo ya o sui masani ya o le tatou wa ala ata male ala leo ya o le Tautai A'e ia va lua male le fofo Samoa ya wa fo ia tatou so tanga i talafo tatou so tanga i update ma vaenga e masani ya fa time fa talo fatu la ufiong vui ia po la ufiong tia la ufiong fo tole fo tu lo isi o swafa mai tu langi mai tu tupu ia fio mai mtala mai au lungo tatou proclamil ne vanga via fi ia fa dala vatu fo i ia ulua sunga toe bayane le vai malai asiata ia va pe fo i le sunga i whenga tutasi whenga tutasi tu mo pule maaina ia e pe ona tatou ia nei asu atono nau ma wale mai au le tatou maftanga ia ole fa moe se manue feiloa i mai ia te urua mai Brisbane i le so ia e ona ua fa le tonu le tulanga e pe ona iai le malanga le la ua toe fou ai mo le taihao mo Brisbane i Australia ia ala sini kaua vai au lua sila mai o lea ua fai le ia lo su e ngai e o lua su malo o le taua le na o lo fa alo tele ia o pa tele lo fa lo ia tu le la o fai lo su e ngai e o lo su ti fa talo fa to ia te lo so vai ane au lo ko ia mo lo manu sa fai nga ai mai se manu ai nga nu mala fanga mai tu malo ma tato o tu no o lo fa manu nai o lo mana tu ia le to o ia se fa talanga ai o folo fa filo e fo i ma lungo tato le nei vai nga o le fiafi ai mato nei fa pena fo i o to ia o le o tato fta ia ia lu mo le o ai le to ni ele to i me o lava talo fala malo fa tai la ufionga vui ia o le tato fa malo ale tasi mana ia lo suti o te tau vai atu o le suti e lea pito i taungata e ana fa tau mai le ali nai California o foi skinga pa ko o le suki le anga mako fio ai solo ai nga so ia se tasi o suki oli tasi le tangata o ta suki le lei mai America o me a lofa le totele ia ona e pele telefo ile fionga ia vui le malanga o te vai tu la le free pizza ka malo le pingi me kemi ia ai fa dai lo ava noa ma le lau o mafai ona e fio mai foi fa si tatou faʻasoa ia o loo manuia foʻi matou nei niusila o le vaega muamua vui se tatou oi laga le ua tau mai ua amata ona mafaʻasoa o le mai tau atu o lea ua amai ua toe amai le faʻasea ma le faʻatonuga a le faamasinoga o loo taua vameaina ia le recount e fitoitonu lava i le lo ia le HRPP ina ia toe au mai ni mafuaaga tatau mangi mafuaaga agoa e mafuaiga kou magagao e fai le recount lona uiga e tagia mai peina ona o e tau ai totonu i o e toe recount ae lē o avea magi mafuaaga lea la na faatonuina e tatau ona lua ai kulā o le aso e tatau na uma le lua i tulā mai le taeao na fai e le faatonuga ua toe foʻi atu le lo ia e avakugi submissions i totonu ongi mafuaaga kakau ma agoa e alaiga koe faakigaiga le ofisa o faamasigoga ma le faiga paloka ona saulaga ona a o le a foʻi se tala lata mai ina e le tou tulagi
Ano ba tayo siya ya o tele I matua ya ia se tala ho idea mai le itulau pe ona ya o le kumoni la bala do ia ile le nga le uma na au mai tua mau release mai for ia le mainstream media I le tatou tunu ia le vaenga le pe ona esa au no ia sia ta vai le fa fonga mai le tatou tunu o tele te na umal malama pe o le ala le tu ai nga fa matalai na fa matalai ia ni mafuanga te tau ela ia na tu e vala awina ta umai ai ele fa alolongia ia le fa ai unga ua uma o na saini ai ma o fa mau fa ai longa ina fo ia le fionga ile komisina o fa nga palota o tatou tunu ma ua uma fo I ona tu e fa fo ai ia le rit fo la lea po o le malelenga le na umai le al malo e fa tuinai ia le komisina o fa nga palota ina ia loa ona tapena se fa nga palota mo tatou tunu pe ona e samoa siata umai tu ai nga mafau fo ngai lo ia la tu talo fai ia fifi lo ia wala mo ela tu pe tu langa vo ila le il tau mafau ina oni awala tala fe unga matatau ia kai lo ia se vanga o fau se mafu anga fo ila le moni male anoa ia ave I le sauna nga fo I wa moli mai e fionga I te bai tai whamasino wa pe hoi le li whamasino paulei tu ai nga whamalamala o te whamalamala mai na ia u le vaenga mua o le tangata ua masiasi lua o le tangata ua maoluma upu matala tolu o le tau puni na o le whaale tolu ua iai matau fai ai se whainga ina ia whaamalie ai ia sui mamalu o le vaenga whauku whai ia le whatu o le fo ia le HRPP Human Rights Protection Party ia ona o saunoanga malo losi a le fionga I le latou teitai lea na maua luma ua pea no veatu o le maua luma masiasi ma le ua matanga lea nga ele io I le atunu o umona fola si tatou o I se teimi o umona iai vaenga ua latou fola ina ia Samoa lea la ua kau ua I le kala hoi le ale kamikiki malonga kama ua fiu ko inga fai ku kamikiki fusu ua kangi kamikiki msavali mai kua va ko tama o kele ni fai ma losi kam ya fai mai lol tal to ina ya a fai kele mfai ya fusu ai pe mai a kangi ama fusu ole wala nga e fa mai ku ia kama ngai ke fusu ai kangi ma fusu mela le fai mai lol to ina mo lo matu o me ko la ka ul fusu kangi ia ila ga fa lol mai tu fa fu mai ta tu ia ole nga tonu le na ole te I umata tou ina ua toi a mai le polo inga le whamisinonga. E o e koe au maingi mafua anga kakau. A walo no winga la e anta ngia mai e nga ole kasi ale ku malo nga iai le mafua anga kakau. Yeah. Ai na o sui umafo I le tutu o tasi o le fast. Na o palau li lua lava. Ngoinga nga pāua nga o le recount. Lana matua anoa masasalu iai le ofisa o whaamasingonga umaloa o le siro kele lea e lono winga ainga lava wale wa tangia me wa umanga fai kau mala tau e sifo lono winga wa lava le na fai taunga e iloa e whaamasingo o re mako kaimi mai maule mele la fai ia le a tau aso whiringan e ngai sa o mele makauria o le recount whaamasingonga e lo se mele kiki o le la afia ia whaamasingo markai me whamasingo nga ako ai male korpo inga ngisi ngā luenga whamasingonga o ngot whai kawinga o mea ele lenga whai ele lenga whai perenga ngā kongi ai o ele pia whai pe kongi ako whai pe vole o le vasenga alinveske pe kongi aku o se komiki pe kongi ale kongi I whamasingo cancer o mai mga luenga
le laua e kau ia ka sanga ala la toa ma le toa inga ia mo ila wala ila ro kula fonga penga fai ai se fai mar fo wa ka nges consideration o le mele ia la vai ko fa se la fi ku lo ko le sili ala fai kaua o le vinga na le fai la tau dio fo o le to inga tangata e vere ko inga kangi fa pea o ile to inga recount fa to tere lo foi po yeso na ma fa tu lo lava o le ase me o le ama wa se fa ngari inga tu lo wale upuleta u fai tu wala nga ke fiu fa vasenga se vanga fai kau in kawaso se vanga na fai tau ni tau waso le vale le fa se la uko o kai ia u ole ole ale a faina la u fionga vui ia ole wa mai le fa manuia ale tamaitai pa le mia tausi o le taimi muri sa tatou faʻasoa ai ia sa tautalia ia o le ala ua malele le aso anafi ia o le foʻu vavai atu faamanuia ia tuala tevaga ponifasio le sa avea ma sui palemia tua atu o lea ua faailoa uma e le auvaa o le sapu lei ma sese o latou e avea se keisi se faamasinoga ia mai so finagalo e tusa i o le faatō falaʻiga o se finagalo momoli ua talafeauga ma e pau ale o te talitonu au ia e pau lea o le tagata e mafai ona faatali i ai Samoa i sana saunoaga auā o ia sa avea ma palemia o le faiga malo ia e mai se foʻi o lea lava ua iʻu mai lava i le taimi ua mae ai le faiga palota lenei ia o ia o loo avea ma palemia tausi ele se me ka fa kari e fu me pe fa kari e fu ia tatou fa boe nei fa ia ku le epa because ele fa kali se ka io se ku mai pa wale o le mesa fi fa fonga ia Samoa pe o le ase to fa le fionga sa fa pito lela o momoli le to fa le fionga sa fa pito o le so fo ina momoli mai ai ia le to fa ia tuala ia le sa vea ma palemia a langolango ia e mai se foi o nisi o sui ma malu o le a foi o le fainga malo tausi sai o le la ua manino ma malama o le ua tautino le solo te maloa ia o le sa mai le sa avea ma palemia tausi foi o le tunu o le ua na ave le fa malo ia i le sunga i le lauli le mali toa mai se foi o le ainga o le fa tutu le tua sa mo botasi ia o i la ta oto ai le ta oto ai i langa tonu ma le tula a o ka o amanga ia fu o le pola mo tutua la to ia pa wale le vai nga sili ona mo boy le loto ona o sui ma malu o itu malo lea o lo i tonu o le HRPP ona e maita watu ia e ono o ia i fo inisio la to asiata ma bari atau fa fonga tatu tu e ai inisio i tu malo nei o lo ve ai tonu o le HRPP o uma ona fai ia le finangalo i tu malo i o la tu sui tau futuli le fainga palota o mai na o to tam fana uma le i tu malo ele fa pito fo ile tu malo mai ele afisi na lesi ai fa savali lesi a mai na o la tu la ngai ai le fainga palota e sa seisi o to ona to e molia lesi le kongu o lu tauia ona lo faila le isui nei e pe ona o taua ona ua avea le manao o le sunga ya tu ile epa salo le vea tu i fo i male malana faila utusi ia o te le lo ai pe le vea ia le sui teita wana se vaenga le o mo a ina ia una ia le nei ia talo fai upo le tunu e ai kua pakakua ona lo faila le ai le anga o tu unga ua uma ona fai ai tu malo o mai nao o to uma tam fanau le lai tu male tu o to tam fanau le tu malo le si ia le si e fa savali le si e mai ia e matua tapu ona fai ni molianga o le tangata lava ua i u ia le feelinga
ia o ia lava lana ua filifilia fo'i ma ua ioe iai tatu tumana i le gaga fa'aloalo asiata ma e fo'i ma le ia tau o lona uiga e iai aku o pakakua o megi Malo whaptai, te roa na mai ala u seisi vaenga lea le whapsili o na watu ile sunga le atau ane niso whapsili. O le tūlanga e whaupopor vaenga le te sau noina. O le fu mai a pe ar sau noanga fo i le fionga ia a olo la tau ia. Ia. O le mana ia i o le sau noanga olo e whaavai lunga o le tūlanga voilele. Wa umi fo i kausanga o kaukua. Luas furu inoi. O ma luas u tausanga o tautua. Ia, o mangaku foi fasinga malolonga. Awai mautinoa ile whapea a mea ua retire dai olo la ele itai fo ile soifua ia. E mawhaianga malolo mo de dima kausanga to e whatili fo ia wa fo ile si paenga. O lo winga le tati tau a whaiatu fo ile. Ole afianga o tō whāma whautanga i tū malo. Ona ole nau tā o le tangata i tō tasi po o ni tangata se tō alua. O ele nama le laina o le maua fo'i tu alalo le avatualanga o le ua tau maua ma sa ua lava i saunoanga a le taitai o le tuangai. Tatia ia sana whaamanuia ia i le paramia whiriwhiria. A ona saunoanga le whila atu tupu mai le melea o le tete i le whaatautonga. O le le fiaru e whaatauto se ia umalea malea. A o kaimi o pare mia. E le ikea ingi whaamasingonga. E nga ke le i whaakaria i fo inga whaakaukonga i kaimi e malo soa. Pe whapea ifo, whatarila whakaukonga le HRPP se i uma i cases. Peitai. O le ua suiringo fōa le ua sau whaiai. A le whila koe repeat le vaenga le fo i le lor whakauke i meo whatautonga. Ia ai pe e whasau lunga na mafuanga o na o cases. Now, o le aso whina ngano i le tūlanga ai mō sui fōu ia o sau mai tonu le HRPP. O le aso whina ngalo le fo i sau whautuanga i te tau ona ave i a la tau ia e maisa i la tau le fōu mai kaki ia i la tau le utoe whirwhiria mero HRPP. E whaamata o se tala whiaunga leo e whaatauto i le aso lua a ngafua nei le ua mai ele maralenga. A se atau le upumuni na wale na a iei seisi o tau tatai sona langona nga i le whainga palo tau lua afe lua skul baltas. E whapea e mawhai fo o le tue tupu le melea. Ia. Oleh kuah pada sahabat wala nganga. Ele tu esau le na apa ya ele fiar pula apa ya fatau to tak umai ai. Wa tak wa tu fo ile tu malo le pa. Sa wa ile kai care kanga kanga pula apa ya ile ku malo. Malo pneumonia. E ono tu fo ia tu malo ni tu malo ole ale fatau to ina. Ia la tu fai ngapalo talaiti. Ona o te tonu foi se wailo ve ile fa fonga anga ale fa msinonga me se foi o le komisina o fainga palota o se tulanga sili leo na le fa alo sili leo na le fa alo anga ile balelenga wa umona moli mai ia matu ina mai ia le taimi male aso o tauai ia e tu sa foi o se fa tuanga mai le pale mia a filfilia o le atunu vaenga la vaia asia tau pneumonia a mo o tau la vaia e fo mai ya mai se fo ia nisi ole vaenga le HRPP. If I were you a wangi u ko misia fa ka ko wa le ko fo ila ku la fo mo sis cause wa ole silio na ai tui ole ai tui ile malenga ale ama manu ole malo tu to tasi o Samoa. Le wa mai le fo ko lu ngia o malelenga le a fai mga ku ile pa le fi fa ko inga mangisi le fi fa ko a oya a lofo elo tu malo fo tuanga la le wa batsa wa a lofo elo tu malo ya a wai il fatto to otherwise your constituency will go into another by election as early as next the next 6 months time or 3 months time. Ya porque ya wa kofiro ele fa msingonga who knows ke wa kofiro ele fa msingonga po se malelenga au mai ele au malo e kofi ai le kulua ise fa nga paloka e ave aloama masui mamalo le tu malo ele nga falo voia faro ke le pele mka pule langa o lo ke falo isi kusinga fa pe kusapere fa ko inga e fa ko ngol fa su limaso
ai ilo mga ku fole le mara wa ya a le fa ka ko e le fa pe ngase po malanga fa fo o le fa fika uli male akui ili fonge fa ka ko o le mera nga le ki fi kuli lo o le limfa di maso le fa pe mai e mo ke ka ko la ke le kai mi mo ko ai man ko foi o le ka ko o le fonge o le fa fika uli o ke mera la ale ka ko so lo ke wa fa pe foi ya ke se mo fa le le par me que ma ko fa le con war que ma ko pe o fa me ula la uri fo ko le li fo ko pe wa fa me ula le o fa ko o fa kalo o se manga ku siri o nga fa ka va la va ya fo ko ai mo se yo ka si ngi ole o fo ngol mo ka le ka maula lo ingot fa ka ko nga fa o i mara kalo ale fa ile al malo o le moni le na o le sauna ai pe ona sauna le ataua e le ai sei si e mafai wa o tatou lo umala ba o fa fita uli sa tu la i mai sa le mafai ona no fo le ai ia le tunu u ona onisi o vaenga o te ia o to tupu fa fo sei mai le la wa lo wa te tununga sa taua i le fa msinonga ona le to te fa tau ina la to il palota le wa fe no sumantasi ai mo taimil nei e ano vai to ia e le fa to nuina le matupia le mana ia pe foi ole a o ia la puata ma fainga a ole upumonia o ki kalikongu pe ano foi atu ele to e fo ia tu la fono ele to e fo i tu la fono le anga le o umana au mai ia le taimi fa tu ngaina e aona na fatino el fainga palota ai a faila langa le ele me fai ko alo langa le o uma fa le upu ele awai il fa ka konga therefore ole ai tui mai o kau lo a uma lo o kau a ma molia ile a fo ile fo malo molia ka ka ile fa ka ko inga ile fo malo wa ala na musu alo fa to ona na tele tali ina ma fo na on ia fo ua te fo ole tunu le o uma fa manuia ma ia tunu tele ole la lo la ai mai se o tatu tunu ai fo malo ia pe amo fa yak o vai nga e ka oko akua i le ku malo o kau foi mai si ku malo le pala ko kau mala ko ia pe ko lu pe ko ngai ka le ku ko inga le ku le ya le lo tele le tu malo tantonu e la ngona pe lo la to fa ma wa lalo ma la to la ngona ma i winga va pele ya ai ole wa faila e a fo ye ole fina ngalo tu le pa le fi fa tau ina ya kala la bu ya la kamo stui try it and then you will see what's going to come ya ila nga falo malo voi ole sia o fesiri fo le voi o paro lo ko i il kako paki ile fast mo kele lava inga faalangilangi mai le koikia mo ki ngore fo fkala yo o awa pau e fionga foi sunga foi awa pau e ngis ko finga wa o kawa le mai e mo ki ngore fa ko ya wa pau ko finga ba ku le pe mo ki ngore fa ronga ko ai mo fa mo ava ma karonganga o pale mia ya o la uder maria ko ia mar fo fkala le fa ronga ke le faalangilangi mai ko o fonkanga e si e ngisi sui mo ka mo ki ngore mai ngela ko finga. Well, ya te ula ia ole mautinoa tatu titilo e tolu ato finga o te tono ia o mautinoa ole pale mia filfilia ona olea ua iai le sui teitai silfia fo ila sui teitai ia sui pale mia fo le na ia ai mai sei ole fonftalai mautinoa le fonftalai wanga masani ale pale mene o le tangata sa sui fonga fitalai o ia le na se e atu i le fonga fitalai ia ai o le fonga fitalai la lato ia o le ase e se tūlanga fo i lea tau minsta ia e masani ai i whainga o masani ai o le sa avea fonga fitalai e le tofi e ina e le tau tofi e ina e le palemia
filifilia o le palemia o le afaatautoina pei o policies masagi au ka vai ai ka kilo ai o le fonfitalai le sa fonfitalai e filifilia ia o fel matanga luenga e fianga lue ai pe o le tulanga lena pe o nei a lo wata tunonga o ko ko ruale o le palemia sui palemia ia mal fonfitalai o sui mautinoa le valia i lo i la uva aima la titilo ia a onisi o sui ia e le mafai ona mautinoa fa mautinoina se ivanga na lava ua momoli le tofa moli mai ia i se feelinga ua uma ona faia e le fionga i le palemia filifilia ia o le afaatautoina ia ona release lolea ia pe reveal mai foi o ai ana minsta ia e pule lava ia te lava le tofa pe faalawiloa i le isiaso so ai ina ia sifia foi e ainga ia o nei fai pule o le lautongia i tofi minsta ia me se foi o se sui fonfitalai ia altulanga na ia o le kodua o kalkongu ia i le mfai ona nga wanga masani lava palemia le taitai ia ai sui palemia ia le sui taitai ia fonfitalai ia sui fonfitalai o ia nei le nga faaloalo mai le fafonga mai le ma lo fa jai au tatou faʻasoa le ua vavaia tu le ua ile si recount le ua confirm mai o le recount ali pata i tupai lunga le ua faatu mawina le manu malo lava o le fionga ia taufua Edmund taufua e le la recount ma le sa tu la ifo i le tofi faipula le HRPP pa inga utuana ia tu ia fuava amatanga so le ua vavaia tu le fua mai niusi Samoa ni so tu singa ia fa monia la ia pe ala le mele ka karango ai ia tau ti faso ai e ia ma recount fa mai maukaimi o le matua te le recount fa mai mautaimi le utatu vavaia doi e o foi le recount ma doi e sa tu paitea ia o matu tasi le fa mai mautaimi le ia nei to inga recount ai o le ale ya faina le tatou o ia langa o lai to e tau mai si vaenga le la ma le HRPP fa mai tau te pese e le suenga o le ame tonu ale a fai le recount pe tau te momusu e ese ale suenga o le ame tonu o lo utari tonunga o le suenga o le ame kong ua umanga fai le paroka le anga ele aingi fai ngā paroka e sue o paroka kele so se akungu ua ele sue se fa masingonga ngi ame kong o le meo le masalo vali tuloa wa te tau fa manino i tangata le o le meo le masalo vali ma le tau pure vali o mea la yale ko yoko e ave fa masingonga ele sue mai o ngi meo ngi ame kong le anga tulou ele o le tala ele fa pe ele ongi angelu ele ongi kangaka pa ia fa masingo ulo ele fa pe la fa pe amela e ser nga duenga ko masinga masianga vainga o fainga palok a va ku role fa masingonga nga ave role la ka ko ave dunga le langi malunga ya Yesu le ai o tangata soifua fo a o le winga ia so se fainga paloka ia e lolo a mea uma i fai unga ma le whakuakuanga wa ave ko me singa o whainga paroka. O le ala fo i lea leo na whai ngoa o le ko me sina. E levo kukusa fo i mare mawarulunga la iai ia wha masinga o makulanga e le o se CEO. O lo una tari tanunga. O le ko me singa le fionga ia ko le fua kuia velolo. So ua ia ia uma pawa o whai ia o anga waa o mea uma lava. E le ia ala se senga o langa whai unga. Mar mele o ko kau ave ngi o famsinonga ai ina ia langa o tala na le e fai arufanga mai ai le to telo la HRPP mar au loto tinga fai mai ia o kama fo e fai me su ele mi ko ngu ale la pe mo muso fai recount ia le la uta to va ia to inga recount ni na o fa mai mau taimi fa ar kupe o telo tu atu vui o le si tactic le ko inga matua ina una to ina matua i fa e ua fa lo le paketi e Samoa. Wa fa la o la nga ke si la fia le o le ua uma run out le ro lima pasenge lenga allocate more ngai kaimi o le ale na ai matua tau ai le telo nga ruenga ma fa fa nga ruenga inga ia longa winga le manga o ku ha ku soro keke
e pe ia leo ia wonga ngofo fo ile wa mai le la tau fa se ama le la tau tangi pe ma fain ko kongi aku la ko ova kaimi ma me wa vai me e fa nga le to ina fa nga le public servants e fa o lo tau mai ai i tau mo fainga o fainga malofo mi so fina ngara vui alo ma te asiata sa o le vaenga le wa e sa no ai ile tulanga lava ia pe ona ia ja lava ia o le wa nga me o tupu pa o tau fo i o se wana o tatu te le fatunua le fionga le pandemia fifilia masana kapeneta ole anga ma walunga ia na le tu lalo tua silsila ia ile anga ole ale to mapua me nei ale uma ku ya ku le pa sau se kanga ka e ka faya e ko nga langa ngi after sia ta e sau no tonua ile moni mal fa maoni ole to finga ole a fo ole komsina o fainga palota e esen tulanga lona winga wa tau mai ai wa le fa lo ia la ko faia ko finga ia la ko faia o longa winga ngala ko faia ko finga ngei o la ia lo la ko fa moe onga e la ko kele challenging langa o komisinga o fainga paloka e saida malako wow tough luck you'd better look in the ocean to find somebody like that from now on ole komisinga o ngei o langa fai unga e kakau nga faus kula fongo inga ia maukingo ai e le koe sofi inga e seisi ko fa ale komisinga o fainga paloka ale wa uma sa ngo mangingo le fionga le komisinga o fainga paloka e yei vaenga ole ala fai e lang suenga ma maka upu mangei ele ai ma se maka upu e oki kua e ave uma ile afo ile e kula fongo ole kulanga ngai pe ngai ai ole mele u koe fai ngei olonga wing ole a fai ngei le mele ole ala kala ku le pa ile koe fai ngi petition wa petition o mela va ia la ngafa man fa sidonga ilo uleta litonunga ole fai ka winga lo io le paloka once ku uai siola le kamaloa masengi ai that's fine ai ke langonga e kakaua o nga silsila ia i fainga malo fo inga ia mauki ngoa e le koe sufi inga e se kangaka po ai lava po fa mai ole kai po le palemia po ai lava ia le fa ai unga ale kamalo o umang kusi au ia ma ave ia no title ole komsinga inga ifa pea nga ko fi malie ma solonga le leide fa ko inga fo i kama fa nga o ka ko i ko finga fa penge ai o petitions lava la ko ia mela banga meu e ala o an sa o fa msingo ala ko e ngafa ma ba nga fa msingo ia ele ka ko nga ia asiaka so ia ka ko kia ko ngalu ele la ka fa ka ko lava ia e fa kingo ai le so lua o lu nga ngei alu lom fo ngal malo ma ka ko mo fo ia o ia e mau ka hands behind i pa ko fa le lave a si ia ile fa kingo ngo kiu o fa nga malo wa e alu lo ia ku nga fa le lave lo si me nga ka welo nga molia conspiracy inga ia overthrow ia fo nga fa nga malo fo fili ia sa mo le nga fa lo malo va tai ole no fia le tulanga ile mata upu ina inisio to finga yang ole ana manino mai vo inisio asinga ia atu malo yo lanto fai puli ia mana tu online live mai lava ma ole vai ngai le to natia ole palmia yo sunga laudel malitoa fonga fitalai ole to fa ya au pa au alo tafua ai ole history in the making ole sui fo fonga fitalai mo le ulu ai mi o le ase ai se tamaitai o le u failo mai o le fionga ia afa masame mai ia ana lofi numera fa o ia le o le ave ma fonga fita sui fo fonga fitalai ia i va ia dulena i sitasio vai ngol saunanga le sunga le tai po le pala mia filfilia ina wa tule asina ali tu malo le singa li tu malo ia o se vai nga ma tia lea vui ia o lua mali a tau o le vana lua tau muli le porkiki a me sala o fionga vui ia
tau nu le tini fuafuanga le wa le o fa mai lo mai ia ele se me fo e tau nana tia walanga pe ia o tai au po tala du tai au na ato ai loa ia por fangota ile fa tu ngai no ka peneta ma vainga uma ia ele ia fo ini me tau nana tia wa o me uma wa fa fo le mana mala mai ola so lo ngona me se fo o lua ta paso lo fina ngalo ama tamai lo fiong vui ia i le fa man sinai no le tu langa ai o ile tini ma fa toto o se vai nga winga esele o le ata auto mai fo le fa ta wa ina ta mai tai o lela wa vato mala fa fasili fa popo so lu fa to fa la inga o le melenga kupu mai le HRPP nga o nga fa o nga o ka mai kai ai le fa ka wa inga a lela o mo usila sila mio Samoa ele ngata o le fa o nga ino ta mai tai a o lona fa ta wa ina la so rufinga o se vai nga taua tele lea asiata ma le atua vai ani fa fonga vai tatu tuno ine yo se pat o te tonu ele o le ua i te mai ta ile ua i se ile no fo o le sui fonga fitalai o le lava o te tau manatu ia ona ua leva tu fo o le tamaita i Samoa mo mua na se ile no fo o le sui fonga fitalai o le fionga tau le papa fai mala correct me if I'm wrong but o te talitonu ma le 99% wala fa mtalanga le avatu o te IOA nai ia lo manatu le avatu o le fionga ia tau le papa fai mala na avea sase na ia tienga le fonotanga al tatou tunu ia ina ua le to se fo ile fon fitalai te misa o le safa inga le ai o se vai ngata ua afta iai ile fionga ile palemia filfilia ai mai se fo o le avea ma fon fitalai wa lo no winga ele fai ngofie ia le vaenga ona o le silsila fo i to tele o li ma ila dowe ia ai o le ua pe a fai o le na ua manino mai i sauna nga le fionga ile palemia fifilia o tatou tunu ia te misalo vo isi taimi o sauna ia ile le o le a saluta sauna ia ile ia le ia au pa au pe a pe mai on fa tautoina e tulanga pe ona ai pa malo fa tai le to fa o le ua tatou ilo ai lava le taua o tamaitai po le taua o tatou fengainga ile tu lai mai le fainga malo le fast ile fainga malo no se ma vai atu nei o aina ave ia fa momo o le tausala le a o tu lai mai ile nei ya pa inga o le amatalia waila le o toe ave fo iai le isi fa alolonga o le tausala le o uma le tausala o le afo i o le pule fatonu e avea mtaitai o le tunu le o se mai i le palemene ia o le ase iai ia se tausala fo o le tatu tunu ia ile nganga fa lo asiat ai piano foi atu i pas mo le pasene lo tununga ila tala le o foi atu the first lady Samoan lady who became the deputy speaker was the late honorable Taula Papa Faimala. If I'm wrong, I want somebody to correct me. Yeah, lengang falo. Lelo so nonga. Sa le ua mai la ua vai le vave na e mention na osolo ma uka mai reita. Le ua mai le fa maunianga o le fionga ia le au pepe. Fai maala po o Taula Papa sa vea masui fonga fitalai le vaitau o le tesiva fitu sifulu mai ia ana lofi no mera mua fasto outa mfale asi ua o tasi le tu malo. Thank you. I'll tell you what. As I said, 99%. Yeah, if I've tell you, le la usela usen. Ile nga fa. Na tonu lava ia vai le maolelo le tofa ia tuilangi Collins. O tau vai atu na ia fa momonga ia le na tonua Leota Collins. Ia mana ia lono wingala.
O lea lai toi whaau lava. Le whaatauaina na whai e ngai ko I inga. Ile nā fo I vai tau. Iau tui lopo le whongawhitalai le nā taimi po o ai, po o sofala, po o nonu malo, po o sesi, po o ai. I think it was mangele ake, I think. Yeah, okay. I'm not too sure, but it's either mangele ake or yeah. Ma lo whaatai. Ma nei ana I tātou whaamaunga. Whaatai fo I tātou sōse so lo so ni mai. Ia mari to tele au tātou wo ma tātou paanga. Ki no lau tala lea lau fionga vui ma le sunga le atau. O le kele o le si au su e su e le ilungor kako po kalami. Ai anga ko e su e me ye sa mo o le vanga mo. Petoi, e te ilon nei por kalami. Na ona fia whaafufonga mai a tangata. O le ese mea make fia su e a kua ilunga po le a lava po le a le mamao le tausanga. Ai te vaita le tau te sisila mai whai mo kilo e lau kelefong. Tau whai sau to tonu information. A tangata ata mamai o le iei o le au whai longa. Le mai mo mai le nei por kalami le ato. Ya me se lango a inga lai ka information e sau kusa o lai ila ko personal connection mo me i ka ke mga mi. A lo se a inga o se. Ia pero ole nganga le a ile tau o le o se por kalama e a foi e momoli le sao martona. E pena vai atu ia ele a nga voi no tu tala so ile ukule ua fast food mo tu sanga o ngalue patau tu i fai o malo. Ia ai le fai no tala noa il vai ngale sao no fa no vai atu nei ia ia o mai lava le tulanga fa le fa pe o lo wai tamai ta ile wa ia sao but ele ngi fika so wa vai ai but ole o te te tonu lava I mesa o ai ma titilo ia o a fo yo ia na no tengi na wa na fai pule mo mo e swafa tau papa ia mo buliane se e mai lo isi o na no fasto uta ia ma tau vai lo manu ma lo ai lo I le swafa le o pepe ia len se e lo I le sui fon fitlai mo ta fatai a sia tau ia ai moni fo I lau sau noanga o le whongawhitalai sei e li taimi le a le fionga ia mangele ake. See? Yeah. Thank you. O I lai lo ai, o matua to ina o il purkiki. O matua lau to ina il purkiki. Iyo, te le sosia ma le oa ma le tamau ainga. E iai le aso so longa le leimea uma whafonga Samoa. O le aso leo te fia sa whai ai le lau le nei. Le ia taua. Ma vui. Ma le fionga ia ape le urumoenga, ape na moe mana tunatu le urumoenga so fara. Yeah. E wa mawar ta awa. Iyo e. Tatou faʻasoa la ia I le tele fo iyo. E mai sore taimi na rua tau muli mai ia por kiki. A wa o le upumoni sa mo ua makuasi ngā uru le wadi I e kukungo le por kiki. Whaafetai tele le lua tau tua. Ma le toa tele ai wa piki mai o lo swafa. Ono le lua tau tua. Ia mai to I ina sai ai fo I matulanga. Li etu. O se fia fisiringa kau. Oh. Wala ko rewind la me. Back to the future. E se foi la set up por tato por caramel na tamana pe a tau te inu koko Samoa. Ia ai se I faasau la taimi fo yo e vanga ma taimi e tau tua walanga ma le monia. Na ma tamu sanga ma le fionga ia vui ma mafutanga fo I te lea ia wa fiafiu te whaalongolongo ai lai stories la ia. Me se fo I le la mafutanga ma le fionga tu tua, fionga fo I tama ainga tu pua tu msesi. Ia, vai kolone, ia ma le to te le aloli, ia ma le to te le, o fai ala ia stui. O te no fo ele tau mate, le te le o ni tala o lo no fo ma le awari. Ia, ai o le aloloma, le aloloma se aso ma se lau. Toi fo I mai le tātou a faʻasoa. O le vaenga leo te fia vatu sa tau a fea I le saunoanga sunga le ataua. Ai vatu pe mo sofi ngalo lo fionga vui. O le foi fa pete I tai e le ilongo le leila o mata matatu ma le mai mo a Samoa. Le pe e fa tau sua I o e pe e fa tau sua I le sui tai tai. Ale HRPP. I le no fuanga o le a fa ye fa tau tonga.
A o laina te sila fia le leilava. Le mafua anga ele o mawhai ai, ona whai ale whaatautonga i le mautafono. I tia whau. Ona o lai whaanga solo ngā luenga o lai renovate o mawhai no batua tai lunga. O le fo ia manino Samoa, e ka ape mai sia ka koua mi o kulou wa le fonga usua le fono awau. O le ka ape mai i le tate. O inana move mai iai. Ona o lai whaanga solo ngā luenga whaale leia. But o le vaenga le tau fisiringi ai so fina ngalo fo ile. O ka ere wa makukua ai pe o faʻasolo inga kamaiki o latou faamatalanga. O le popolenga le iai vui so fina ngalo me se sunga le ataua. O tupulanga o loo tau, o loo fia ao mai i kangakangi. A le foi lala atau mawhai e toto se fatu e whaatau sua i ai le whainga. O le whaatau tonga mamalu o le pāle mene o Samoa. Ala so fina ngalo, a o iore lo ia. O le tangata o tulafono. O whaatau tonga o mea tulafono. E te tau o na tau solo musa ia ke ia. Le whaaro a ua le whaaro alo fo i whaapare mengi. A ia whaaro alo i kula fongo o iore lo ia. Ala so fina ngalo. Aloha teia siat o le upumoni lava ia i le vaenga lea. E ele upu ho ile ia e o ia la tala. Ai se tala no mo i le vaenga le nei o le bi fast tau suai i le tulanga ma le vaenga o le fatino ile. O lona winga o le saunoanga ele le o le ngofuanga le kasi le sa fa ye e fono o le palemene. A o fausia le mauta lea ua tula nei. Ina ua toe solofa i lalo le mauta sa fawina le teimi o tupola efi. Ae toe fausia ia le mauta lea le e iei nei e le lato vaenga au fai. O le sili ona le ni ngao. Asiata ma le ataua. Pe a fa apea. O lai ngalo ia te ia. O le vaenga o lo a fatino ai nei le a fo ile ia le whainga palo te tonu au e whaau ia i palemene o Samoa. O le taoto ai o le meis po le pule i te tonu o le mauta lea. E ta watu ai nā o lea ua iai le whamanuianga Samoa i le mauta. Le meis lea e whea moa i le sakingi. Ele iai le meisi le teimi o le tātou whatatonga lentea. Ona ea. Ona ele imwhai ona umai e whafo ona o langa loka le whalfono. Ai o le whatautonga la lea o le a whai. O lea o le a molia tuai le pule i tonu o le maota lea. Lona winga. E ao i so o se tangata o avea o se whaipule o le palemene o Samoa. E o a i le fonga fitalai. Ma le palemia. Ma le ao ma malu o le malu e whaalo i ai i le pule lea le meis lea e a fo i e tutu lai pe ao le kaimi e fio mai e le whongwhakalai e laa mai sa kingi luma e moli mai e ka oko loa i longa ngofa ia ona whaifo leo whaalo longa le sa tini e ona o le tau o le ma asiata ma le atau talo fai wo fai so le pule nei ta fai le si to ina o le mato nu fai le si matai o le mato o le tangata e ata mai sa fai a e fautuanga to ina matu o le mato nu ai ele me fai ama falo la me na ye na wa ina ta vale ai o na o le fia launga ai la ina te loi fo no matai. Le upol to ina le na fai. Na le fa manga i lunga lo a ko le lo Samoa ke fa balbalea. Le lo le kumalo e ke fa balbalea. O le vaenga le ai ao ona tatu titilo fo ia. Se lo pumongia asiaka o fia ngei le o la alu laka ina se fulu ka usanga inga le wa la lima ka usanga mai le ata usanga ngai mai teimile ni. Ai o tangata o leva nei tono o parliament. Ai mafuanga le nei. Le leibe anga whapea e ala o ngaku o mai whapea ma o mai lango nga whapea o nga ua pala ai.
Wala pumoni asiata. E mafai ona tatou whatontonuina le tangata pala ai e toe toa e leisi aso. Ai le mawhai on kako whakongonguinga se vale. Pea o whai mai kala ko ingon makongu. I le matai mea. Ia le na. O a foi whailonga o whehoi malako. Oi. Kala bui. E pua inga mai a kala kou ke au mainga. O kou mkwa vale sao. Pa ua e whafonga mai e sao. Mo siri eire. Ko inga lele whai mai. O nga whailonga o le vale sanga male asi. Ya ke o kou le au whai whailonga lea. Te so ia le kau so o whailonga ngā mou kou. Ko filo ia ngā langa e le whai e kongo le pāle menge o Samoa. Le menga lo ia man whailonga male a. E i loa le kangaka i kongo le pāle menge o Samoa. I lang ko whawha lele. Malanga ukanga whakalai. Ya, langa a whaila e whakau suai, longa winga. E le kaun whai pule ko inga kaka whapenge. E le kaun whai pule. Tanga e ka umai inga ke whaalu maluma mai nga e le mamalu le mauka o Samoa. E le mamalu le pule lea. E mo boli kongo le mauka lea. I le lako uwa ai. Mai le lako ke le whakau. E le ngang whalolo. Bai angi al whafunga mai le kui. Paftai e seta. That's moving. Got to be a Emma Finko Fakon Kong para ya. Ele vem falar com le. Ele com Finko Fakon Kong se vai. Le o que a wa o makamaka le menga mai. Pe domingo que ele le video nga mai. Sa vai aku. O se mo kwa ula lava o fonga o me fa ngoi e fa se ko ele vale le si foi vale pasar lá ai fa vale ko foi ko la ko wi ai al makanga o fa me momo sa fa fa ia al me longo lo fa fa kalo i makaria ai wangalo ya fon ko o ia o le si ka singi fa pure singi al mok o le kongo le o fa kongo le la ele al malo e a kong fo e mo fam singo sil a kong fo e mangai o mela sa kong fo e fa malu mele la ngale la fa ka ko e mangai ma ngala lo ese manga ko o fon ko e ma ku le pele ka ko ya kong o menga renga ulo le fangele e fa ka ko ngale fo o ko ngai mako ai ke o vai o lo wanga e fa ngo fo le lo mako le ki o fo ale mo son ko fika ka le ki o fo a kure pa o nga le wale li mai ya wingala ya whakamai ki leo kako ai ngi le ki oa a le maua se kofi le e ku le le whengon ka ia pa ki o nga wingala e whape winga whakamai e wha auso kua e le kamai kiki ma oso kua whamanga ia ai li si whape se kamwhai e kukumai kongu whape ma ia o mamalu o le amara kangu e wha sa o whawarbalea le ngarwa a wo kukusa ala vale nga aso Malo po ile atau o puai masani ile wata mai ele ole tai tangata na te fai mana faalu maluma ia ni langona e fia ila ngona wista ai ole mea ka ole kai ile ole kai nga kau fai nga ia sikia langona o tangata ma ia sitia mea e fa pele ia ma mo ia tangata era mea ka ol kai the problem il mele ile picolea wa nga le fia kai and no leadership at all ia le nga falo so fina ngalo vui e ni loto e ai se mafai o le to fai atu i lau sila tu le to es fale o sao mai ya e se mai la tu le pa malimoni ai to es fulu fia fulu lua e ai se o e kau sila ku e fia i masui o le fa to ato e fo i mai fo i sa ia mo le cha pipi mani se sui fo fa matai no mo se ava no ala to te fai ai se fuanga fo i le ilo na to te tai e ole au ese mai se si foi le ko le loko la fa pe mai okay enough is enough kulepa maria mai mo kire o ku mele manga o mai o le ala ma to we fai lo to ma to tu malo atu langa fa pena ola sa ko balanga e fuala o fa visiti ile matua o lo si le fiel por kiki
O e kau wavala ko i se si o making a se kor fa penga o lo filo mai ko kongo HRPP te mi ne latus food fale ye. Alo te asiat mai ole tangata o te talitonu, he might make the move we meant ilmen. E we are kau ke le fia ia yonga winga. But ole tangata a etala noa ia ima e faʻasoa ia. He will listen to your views. Kamale o loau. Monia. E whain kai le mai nga fou nga mai whai se move nanga o lai ai le au matua. But nobody e lei se si o koi ai. Sa u anga whapeo lai ku mauai ai o ia whapeo lai ku mauai ale koe malo mai ia ai fo ia maulolo. He would be the other person. Au se upu lava ia fong koe. Olo avea masui kai kai. No way Jose leanga ua levanga ngai loa le me kau mafai. Ai ngā kere kalia mususunga leanga ia kei. O ngai a. O ngai ako kelo fai me pa penge ius. Ole it's either you owe that man too much, or that man knows about you too much. Ai o lo au. Ele va pe o fai atu o nole. But o se tangata e pe o faku o kele fia ia lo au i le tele o taimi o na ole. Ai o se kangaka e iai le nganga fo ile a e tala noa ia lo. Kai mi ma kalngoi ma lo au ki nganga i lo au o kele HRPP. Ai nga i mas ia siri. Esawa makalangoa he cares to listen to my views. If there's anybody, it will be Loa. Jangan falo. Ola so si fia le taua wala ngo fo tanga taua lo fo ila ma tanga fa por ki Samoa. E ke ro e le am si vai ngai kongo ven faia. A silinga maska kai kongo pa ki lango masterminding le mele. Ele fai lo vi la kongo. Maria, I appreciate my respect le viewer. Afonga wala nga sa batur sa no nga ali atawa. O le sa yaile mauti noa ele fa peo se tala vani ai. O le sa la to tau mafai ina ua tapena mai whainga balota. Sa yai ila tau na o. E o e tau mafai e tarusanga di atu la epa sui. Sui ka ika ipe mwhainga step down. Ia ai peia na o mawar fa tala from inside. Na toi fa ieri to ina. Toi fo ia tatou fa vai. E aka ngia mai la fa vai o HRPP. E pe fo ringa mai o se fa vai o ka mau ka ika. Wala nga pe o fa tala le no moa. Na atu tau mo fa sui. Sa ngangol ka mixa vai do ka fa so no school before. E re ma faina la to fa ia. Ai na ngai la se fa matalanga fa pea. E wata oto fa vai constitutional HRPP lo no winga la o ke lo po ame o ka kusi constitution ai a fa refer fa penan sa no nga tai lo no winga ya tang ya mai o le ngo ku la e pala u fa si ma the constitution lo no winga to ina lo po lo leader for life pea o le ala uta o pe ona e sa no a asiata ele ua sa wala la uta ol pakila vale pakira lenga e me kongala ka o le kalangoa mai ile kemo kalasi kalangoa mai ile human right ai a fai o kulanga nga o ia ole kulanga o le la ko fa vai e fa ba vau ia kuila e pai le kofi wow a blind man leading the other blind man. Where will they end? Ya ongai ai o kakong. The blind man who is leading will lead all the blind men into fail and collapse. Ya, malanga. Ale kawa kangia mai falling o se menga ngai pa fe ko inga ya la ko. But you know, I ongot fefo yele manga o yele
wa a ese malpaki la ia longa winga ele mfainga lo ku kokasi awala ka mara tualo vionga vui vai lupe e saunoa a fua nei le mea watula i mai le anga na ia u fafadala ia na ia u intel mai Samoa o le tau a fianga o le tau o le amata matanga ma le purpose o le Samoa le papati o i tonu ana fotua i mai le Samoa le papati o le ao uma iai le uri ia o le ao uma iai tulou la tau ia na o e nau fo ile le fase tuanga lu tu le pa malita inga le mafai o nga me mai lola i o mai lo fatu mai Samoa le papati asisila Samoa le papati former HRPP faʻasoa to pau so alo menge lono wing a fu a sisila fo la Samoa ile lo ese yo maulolo tavita afka ya uya ile tulanga wa yai ai lono wing manto tangata nei ele tangata vale o tangata tamamai na umana o atu tilo la kwa maulolo kasi longa pa inga kilo constitutional HRPP ele ma fainga ngofo i pe amor polonga i mele ye fainga ye faifa atulo le si tangata le uto silai o le sa ave masui fonga fitalai na fo itoa tala i manuketi sila foi la ye o fesili tutas ai sia wale to fie fo ye to no HRPP ai sia wale ise na no tai ale o silai la Samoa ile tulanga le ma o le ta fo ila na le tula i mai i lona winga o le pakila lea ka lofa ona ta mafau alofa i lea i le tautinga o le afionga i le aloli i a va i kolone o le afionga i le to'oli i a tofilau e ti alisana polata i vau Fosi Smith and the name and the list goes on mafua i sea sa o latou tu fasolo a lea lai fōlinga mai wasui e le tangata mai tulou le tā ua fua le tu malo le pāmasa le panga. Wasui e le whaipule lea. Rono wingo lona suafa le ua tā mau e alu a lai le kunga mau ma avele HRPP. Se longa e resign. Ia langa i le ofia resign. Wala ole vai ngana tu e tauna iai ole a whapea la vai e aro lofa moni o la tu tangata lango ma le tūlanga pia na iai. E walo na winga ole ngata ole kopra lea sa iai tutono ole vai whai nga whakalia e le kaini e pautai. E pena e ta ua sia ta ua e vese atua swafa o naito i na malo ulo utu. Saulo nga ai kaulo mo ma fo kalo fai a ko finau ma ba ai kolone e me se fo yo le to tele o a fo yo te mali yo le tu sa fa pe no na to fi tai tu ai le tau fau wina o le vai nga fa fai le HRPP ma la to tali to no ngala o le HRPP stands for Human Right Protection Party la tu te pui ai a tau tata ale kala ngoa ia ile alo fa singo ia kofila wa ia wa ai kolone le fionga ia wa ai a papi oi le kaungo ka o le HRPP e ka o le HRDP Human Rights Destruction Party or Demolition Party so le vai ngala le lo na winga foi la wa twai foi le move al vai ngala pa lo na winga well, this is the time to leave. I if I go going on palming. I'm fair. Step aside. Yeah. Surrender. Yeah. La voya ya evidence for ye o fi ngau pe aven ka u ko sia kum ka u ile a fo fam singonga onga wa adwese wa umo. Ele mfenga afai ke ko ke manga o ile abio ton man fai meton wow it's time to make the move ele nga falo ma lo fa jai vu yo la fsiri muli na la fole sunga le a jawa ya ona tatu fa ma vai foi le ona le na mari la ina e foi fo fanga le fia fio na foi e ni so fa ta penanga o le wa le manuia le tau mo fainga arisap
ia ele na ma le laina sa ye nisi na wo mai ya ti oe nisi o vainga fai fo ina amata mai ai tau sanga utona ia tu wale manuia la tau mafainga a fua ile tūlanga o lau whiriwhiringa wana mata I tū fo I to tele na ua sa e tū maulava o e maile amatanga. Lea la ua e ui fo iwa wa avela u whaaloalo mawalunga ia mare sacrifice sa e whaia wa lewa a e manuia whaiva o lo uso a swafa le fionga ia vui sione. A o lau whaafisiri sau whina ngalo. Ua le ai masesi o le sape e toi atoa I se me tau se pati le fo o sau noa wha manuia le sa avea mapane mia mai e tau tino le solo o le te maloa. Ia o mako waie ko kongo le pale menge o le aku kua kasi kusa e nong non tutu tasi wa umana e wha mani nor vanga le ele o atoa le whainu mera. E ta uai ma acknowledge o se pati o le asa ulangona. Le asa ulangona le nei taimi ia me se fo I o vainga wa fuai ona to ai tau nuu ele tau nuu nga wa nei ia mara tapenanga o ani vaenga na fata malai la tau fo I tapenanga e tu sa yo le nei vai taimi na tau mafai mai ai foi ina ia whaailoa ia Samoa a watu pea le whaatuatuanga mo lato. Aloha teia seta ole te tonu ole downfall la mo lato ona ua le to ye se tenu ngole tunu lo na lua wa ngalo ya la to ia le lima sa fa peo na fanga ina na la io na mo malo mai mau pe na fa pe na SA o SMI o wane ye ni fa nga mani la ngona ina ia fa ina ia le si uso a tangata sanga lue ma ai fatasi ma manuti mea fatasi to fa fatasi sua fatasi ya uilea ya o te manatu e le ofia mana ia fo e le sunga le lauli al male to le fionga le palmia filia ia ni fale tonu walea a faia wa asisina le hoye ya siata male ata wa I meo wa fo manifesto le fai very similar le manifesto ngala ko o maya male manifesto a ko fakakia le fast lono winga ta maya I ata o lo le o mafai atonu o le fia ile tangata ai tali tonu ia la ifuafuanga ele fia ile tangata ai tali tonu ia na fuafuanga wa fuafuanga umange o benga fa nga fo inga na fai lele I le fina ngalo o le sunga la ulian male toa ia ona tuina tu lola lea I le economics committee ela tu te ngalu lua I ai matala noa I ai fa pena fo isa matu sao be o sao no e tu ina tu tonu wava I le afo ile ta wava me ina ia o nga wenga fa nga malo be fa pe tu le mai lona winga la ia ta una pa ia o te tonu ai le mafai ona la tu le la ngolongoina tele o ai nga lue mai lava la tu la tu tasi ona langa yele upole tunu asiata la ho ile faita yona ona io se tau fi fo ile to o mai tu fatasi male fast la ngona le nganga fa mawalalo male nganga fo ile ole ua la ngona le masiasi mal salmo ai langa ole upole tunu ole me tu pu tu so afa pela bala moni le lato langona ia lato le manifesto le ngala ko o maya very similar in line with the fatutu le to sa mo tasi sa manifesto and I would believe in mafaiona on a trust that they will side with Lauli's the Maletoa's government to vote for better things for the future of this nation. Te tono ele whaintan to Italia, but e mawhaina Italia la tau la lango mai, pe a whapea e wha maoni I la lato manifesto.
ona pea no fai atu asisila ia it is very similar ia ilanga fala alo faftai le tau le oke yo ia ile sanganga vui onga la ko sanga lu fa kasimo meng fesola va ia makulanga yang kenge so e sa oila oi e wa ya ko kai kusa o winga la e ia nga ko inga fo ie e fa wa pe ia la ko fu fanga ho sa fa kasir kai mia a kasila ko ia a ko sa fo o finka ngi me ole attitude ale aka lo le winga ka yo ngale ma fu me le besio me ao al fa ka o konga la va i ol paki ma la ko fu fanga lu manga ke salong fu fanga le va onga ka fa kasila ko ma ele nga ka inga fo inga fa ka winga man manguia o ke longa fo pa lo ka ngisu inga le lenga la ko fa kas malo I believe so malo fa tai vui ia te lo le fia te lo tatou faʻasoa lea ai no fa tola ofisili muli ia ai o to so mare se o fasili le te vatu le fasili me to te le lungo o le tatou porkalame o le asa va sila ma wai pe o le tele o vaenga sa e valo ia mai mamatea ia tohu a mai sau mamake fo ile le faapule le iki o tatou vaai o se paia inga fai unei o le tula epa ila sa usirsila ia te ia malana tau fai malona malosi ia a o le fionga fo le safapito ia fia me ia pe ono tatou walu te wa alu fa pe mbali to ina wa ka fakari ngai fa masingo ai lo pesa ko inga usu mai se PCS fa pe mai ia wa fa ma vai o maliano na loto wala fa foi le la se tau I tenga asieta ole ile ia tuile palapa ia se vanga ua mafai seisi ole HRPP ona foi ona defeat tuile e sui ai taita otherwise tuile epa will never step down tuile epa will never step down e iai loa ni malosi ese duo o oi e fainga ta ona e minoi ile tonu male ato toa o lo lava la ngona malo mafau because there is much power that is behind you whispering to your ear continue and fulfill your promise to us continue on until you fulfill the promises that you gave us. Ai o te talitonu o le fionga le sa'afapito, she will step down sooner or later. Ia mai I le taimi lama fo'i ua te tau ai lona finanga. O te talitonu wala ngona fo'i e ia ua loa tausanga o tulai mai. She has achieved one of her goals is to become the Prime Minister of this country. And I'm sure ke le fo ingisi o ko finga e mafai ona e sort of life ia me pe fo ona tatou mole mawina I whamtalanga mai ina ua amata ona tala mai ia langona o le autustala laulangi o ta ua lava that she was the Iron Lady of the Pacific Island. Therefore, o te tonu, ele umi o na toe sa whai, le fionga sa whapito I le foa, ia, salo e se teimi e se whai fo isa la ua tala ma le fionga I le pāle mia filia, me se fo I o le maua le whamanga loa ingi. Yeah, and then she will release herself from her duties in the House of Parliament and move on. Ola ule na langona ma le baba ai ma titilo yai ile tangata I lana fa mavaenga ma na fa manuyanga na momoli ya ile sunga la ule le mali toa ma fa manuia ya matu ato yai lona anganga ato that he will take Samoa
inga ia oa I kanana. Because ole kako wa kung uele I o I kanganga. O nga ua whaale kongu le kai ngā mose leala. Now, a Joshua has been elected by God to take Samoa further. Angai ile nuu. Ano valo ia male nuu o filfilia o kanana. But Fiame, she will one day, in her own right and her own time, resign from politics altogether. But not my dear friend, Twilet. I don't think so. Si banga na ole polunga. Bo tenyo le bala wina o tangata ele tua. That's when he will go peacefully. Yeah, ma ufiafiafuko. That another force is now asking him to move on and come back home. Yeah, le ngang fa lo. Ya ana so fina ngalo lo sunga a chache di fama vai le fionga ya vui. Ofisile kasi na sau ike. Okay, awa le fingalo vui. Yeah. Okay, kwa awa fingalo vui. Kulepa is trying to make history for le ia maliwa lai fai pule. Ola la por ko ngabe. Na ka kiranger kele me nga fai kulepa fo le mga ka. Sui nga fai kulepa ka min kula mai. Before nga mai mga fai ngi ma fa manga ko me ka kas. Por me lo to na to ina na to fia pai met pan mia a fa si folo mo lo. Ele la wo korosi me nga. Ole la nga I fai pule fo le malo ro mang malo. Le va ti ona mo mo. Asiata that will never happen. It's wishful thinking. Ale winga na le tau fa yetu. Le lo po to now tasi alto ina. Yeah, koe. Fia pa ia o. Ia fa ulo maleta. Pole ala va no fa unga. Ia pe lo por no te inga na ia o le worua sa ngoi le ko ia. Ia ke lo fo le ka ngara ka mo evu. Ele fo le ka vale fo le ka pa ia pa ulo. God will never allow that for Samoa. Ya, ala tato fa mavui. Ya. Lafo tu ia sau no vai u tato fa mavai le fia fi margang fa lalo. Ya malo fa dai ya tato te tala noa ona ole tulanga of faʻasoa inga malangona. Awan tapo inga mal fa funga anga lo tatu tunu ele vo se anga tatu te tala noa ina ye fa leanga se tangata a o le wingo mene o faʻasoa tatu te vai fa le mafau ma vai ina vision ina ia lau tele le tatu vai tatu te mafai lo tatu so swani ia ila ngona ma le fa funga anga ma le tapo inga lo tatu tunu o le anga fa malo ma fa tai lo sa se lua mai se fo yo le pulenga ona ole amana ia pe o lo vai tatu te faʻasoa I nisi o vaenga taua mo le faʻafoga mai o tatu tunu ia paua lea Samoa ai lo faʻafoga mai ia I le tau ia la matou talanoa saʻu talanoa ma saʻu faʻasoa I faʻalua fesasi ai foʻi ia le tofā ma le faʻautaga ia afai o le o lea ia lea ia toe foʻi mai lava ia lagona o vui ia vui ai tatu te tali pea I le langi ia o ia le faʻasinomanga ma le taunuʻuga o mea uma e pe ona tatu ia upumonia Samoa o le ua tulaʻi mai le Iosua sa pe ona totofi e le atuana te faʻaau e fanauga Isaraelu I kanana lauli le mali toa the honorable elected prime minister of Samoa he will take us there. Se vanga na lava se mala ua pe tulaʻi mai ia au mai a lava e le tua lava ia lona taimi ma lana faʻasinoma ia ona o iloa lea ele vapea o te talanoa ona o le faʻaauau tele o taimi o te faʻasoa ai I siali tulou vaeane le suafa ma o manino ai I lona finagalo ma le vaenga o lo taoto ai lana tofā e Samoa ai tatou ona saʻi la ia tatou lafo tasi le whaibau pili ia pili. Ina ia whapea, ia ona tūlai mai, ia manu ia na fola. I luma o le atua mara tātou tunu. Wa se manu ia o ainga, ai mai se o le tātou tunu. Ia le whafonga mai o le tātou tunu ui. Mauta malau,
ia o le na tatou tunu o le telefo ro fa peona fa fo mai le diaspora ia i pele anga le o le tua a fai e sala se upua lo nei vai ia sala ia pala lafo inu le aina e betua tu ina ia so matou vai la do ona masani le nei bu se flava masini mo to le 40 ale lua aso i foi mo le fama roma fa te tele lau fionga po e leuso tu no tu te tele mai tu langi fa tailu taimi fa tailu panga noa so se taimi la fo i taru sanga tuai tele tali tuali mai na lava manuia le nei fia fiolo fa tu fo il fritu e Naomi ai mai se fo so tatu tu no i Samoa tatu to e so tai fo i le lava ya so ai mo le fia fi fa so i foina God bless ya o mai an fa tan no tatu tu le malolonga yo e se fa sina malolonga fo i mai ai ya ele uma o le o ko ka ku di siari yo ele tatu malolonga fo mi fa o tatu proclame nevia Talofa lava o lo ingo Italia tipelu masters na o tuputupua e nei man rewa lo o langa atoa. O matua lo tama na whaavaina le e whakasa I man rewa. Se o ina toi ina malo lo penisione, grandpa Arielu tipelu. Wa whai langi le folonga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me tipelu. O matua lo tina twai wafau aleni masi ya aleni ia o matua. Na fsasua ni mai lo uola whaaloalo, lo uola tautua, lo wola fa'aleanganga. Lo tama o lau fale tupai tipelu mai sa taua I upolu ia matu valu maniwe o lo tina pelepe site tipelu mai sa sina I savai. O lo to olua o time masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tulai. Mo le au fau mo le itu malo o Manrewa, mo le Manrewa Action Team. Ia e talasanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. A wale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o kitopa le tausanga nei. Whawhitai lava, soifua ma ia manuia. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand o oe malo aiga. Affordable funerals o le tani mo te mitinga o le maliu maleoti. Mili mai noa o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa, I le mōpai o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teuina I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātau o fie, mo le la le lei, au le lei. Whawhisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma I New Zealand nei. Ia ua so mar 5 minutu te nei le itulau no le afi. Ia I le tatou porokalame o le Tautai A'e. Ma le songa le ataua, whaatalofa ma ofolo fatu, whaamalo atu. O to uma o lo mai mo mai, like, love and share. Share le tatou porokalame, ma le tua mai foi. O lo sao lea I le tatou porokalame. Ke share, ke like, ai matamata mai mo mai foi lungo le YouTube. Ia, tango foi share le tatou porokalame. Ia, ele reivanga o le viavi. O le uma hai alfata tanonga mar fina ngalo faadia for fionga ya vui. Le fui vanga ole, te fi. Ole si vaenga le ataua. Ole tulanga la le recount walanga le wa na tatu faʻasoa pe tai o le winga le te tau fai atu.
A mai anei la recount nei ya HRPP. Wa tatou alui o le HRPP. A mai ala pe o le a uma foi toi le sao mai le recount ko yo ko avel su. Aso finga. Ia, walanga lea ke vai aku e luas frusu ia fai. Nga mua lama le su ai ai os whaalava le recount. So i kau la ia, ko kiki lava le se avango e fai se su. O leo already was fukasi e ku malo ia wawe ko fai kaunga. No inga ku si kupe ko iwa i ku malo ia la kau mafau fai se awala whapea. Ai... Ia kau rawa ia e o ase su ia ka kokonga ia la i kumalo ia koenge whawhenga whai se su ngai kumalo o le ala na le fatura utala wa te tau fo i wa te tau ona tu la i mai kumalo le a tau o le upumonia na tu lau ele o ia elma a o le mafautuanga ma le tu o lalo a whai ngei o le ao kou ngau lava pe afa pe tatou mai ia file mu o le wa mai anga file nga le ku le to wa mai anga file nga le tu o le me fo ile fa ya tu ai le ma tu ala lo i fa nga me fo yo fa ko singa le anga aka ko wo ele ai ma se sile atawa pof HRPP fast sap wa umas paki se la fanga aki le ko ele ai ma se si ke longa pe ko ai kikia nisi mama mai le me sa la utala ko kikia le anga o le me le wotula i mai o mili fa kasi le me ka o le fa ko singa ma le me ka o le ko fa fe ka lai ma lo wanga le ma lo lofa o am fe le lo nga i le nga ko ai nga me o le winga la le na fa yatu o lena tatou pisa o mai so se akungu ua e vava o mai ar kai mi a sa ungi fainga paroka e yai lo kari kongunga e umma lo fainga paroka wa ka luanga umma lo inga o te tau na umma lo ina e ma fua lava ono tau fa fonga Samoa o le ai fa mangingo aku me tau mo fai avatu le anga ile o fa file mu e isi kai ka ile ku ya so boela ko fa pa vesi la ku o mera nga e o ko sila la ile tu langa le yai o fea la ngi fai mai fa mai su ele amio kong ia le la o su ele recount e ui ta lofa ma vai lofa isi kom singo fainga palota ile vai ma walalo ma va ai ma maya a kulo ia te ia a le o fai ya la ko finga ngalo o fai o la ko loko wala ko solia i lalo le senior kom singa le ko fa fo ia le male lenga ia le ngaruenga fika le ngaruenga fika o to walo fo i mangia mako fanga unga fika i kunga o le winga la te tala o le winga le ala ino te fai atu Samoa tasi ale le tangata le ai fai le fai ale nei mea faku kasi ala ngi kangaka wa ka un ka waranga o ke kilonga lapo le ale po feme e fai de su a la me waring fai recount o le fai lo ma fo kalia ia fa verbale le wo ilme sore a o te fo ia u fa vitai ai nai fa masino ia le kau a te fai atu lo tala o le la ngau mai fa mai fa file mu le tunu o le fo e popoto yo tangata ye tusi mai le li mai fa fo mai o ko wanga ya o ko wali o ngai mo sur ko ingari e career ko ila ko ke lo fa ko fa seri kam ko ke lo fa ko fo e ngangi mea in fact o me mari fo le mai kau asia ka fa pe fo me samo sa vai le fa ke le fast i meio iliko campaign kai mi ngoi ioi pa wa me ko mai kau e fast sa vai ku sa fa file mo me uma a ko foi o ke li fa longo fai pa i la mai kau ko kusela maka o lo mafa lava ia kai ia la ule mali ko manga sui aro SMI o fa ko singa nge ke o ko lela nge ke o ko aku me el pa uma le ia ese vai la
ma whakosinga i whaonga ko ki kia ko fure ko malo ale whanga le tapipi whakosinga i whai ai kia uia o ke lea mga ngā mea kaunga wa kau o whaangalo ngā mea ai whaaru mai maupang whapeo o le malo le fast ai e koru pe whaango fo i e vai o le kalwhia ngai ngā ai o le vale vai nge le koru se furu fia koru se furu le furu at wha e ma whanga nge ma kai fai o ke le iloa la ile ngū mea la kule epa malanga economist manga mea fai ngei ma lauri umai i pe maka whainkalia ko inga whai ngū mea la whapea e whai ni su mangi recount ole o tangata i au te fia atai e a fia ngi ma au te iloa deep inside yo la koloko ile o fia manga ngā oai o ka ngaka i e HRPP u mang malo mungia e wai whaalawe fo e lako malanga fo ya fa pe o le wala to si le fia o la u tainga mali e ma fa fi le mu la u le o ko ngau se fast e fa pe e wana me ngile la kupu e langa e fa pe la o e fa mai me e le ingi counter su ngenga e le pe la fa ko ngofo mai fa pe la no fo ile fast i le mele o le o e counter su fo i o le e su mai su wa ai e mawhakawhanga la le fast. Leanga o lea e makua ke le whaingu mela. Le fo ua mai tau atu. Ua nga inga i uma e awhinga ngalo o i kumalo i e iaia la tō tū tōtasi. Le ua nga inga i uma e a support le whainga malo. Ke la longa e o a fo i isi kumalo i e iai le sap. O le mea kasi. Awa langa e moni ai. Tulo wa le tangata tōtasi. Pelo ai ale majority o loko fanga vavau ma oi foi sira ko piku matatufu la lango mo malo e oi nanga foi o lela ko fa solo ko le poro keki 2 miliona e o foi la ya le pala tobia e o i le tu pai lalo o wingo la tala e o foi ya fale atalua awa o lo watal tununga le ataua ana fai se pa loka fale karua e te le fo il swinga. So to me personally o lae matua i anganga umai ku malongi oh yeah I move forward ma olo i luma mawhai lo whainga malo o le singa me la afia nge le la fai fam singonga le la afia poro ke ki mo le fai pule le la fai fam singonga longo wingo kwa le lofa la vai ku malo ma le ma kam fanga le kam fa ko le malo ma na ia tele le vaenga le e toi fa ma oti ma toi fa ma tu ai e ma na ia le vaenga le o tau va vai tu iai pe a fai o yese fa to fa la inga al fainga malo o tu le mai masunga pa mi filfilia tangata umaya na le manuia mai o fast e le tau vanga paloka tangata tonua na la tau te fa ta iuluina le poloketi awalava o le matu wala lo lea ma o le tatalo fo ilea awalava ne ito e tu ua se poloketi i se faipule HRPP awa leanga e le ongi mea a se HRPP me lea o mea ia o mea al fast tu lou lenga ngana o mea fiko i kongua polokeki al fast o le polenga foi lele asiaka ma le whaafonga Samoa. O lauri umai e kua kule le HRPP. E ngofo ngi whaanga ko pe poro ke whai lako kola ma lako pelenga ma lako supa. Mai ole a ele ngai mea. Tulo wa. O te loa la wata oto le lei le whina ngalo le pahale mia whirwhilia. Ai e tupu le whaatua i le taurongolongo lau sunga lau le mali e toa. Ia la wafionga le sui pale mia po oi lava. A ui au te whaatari a se official le mai. Ma tau wafionga i minister. Ma ka peneta a doa ai mai survainga wha ma le whainga malo. O la mātou te talo lea leanga o le uau manongi mai whingalo lea tunu u. Aua nge i koe avea se porokeki e he ringa e se whaipule o se HRPP. Tau sila le meleng kupu mai ile ku malo fong koe. Ka fili sau ngoa ka ngaka ia.
alea ele e foringa ele o malie le kungu ele o malie uma tatou e onga porokeki le pakia ele o malie le kali le sam fonkoi ele o mangingo ma foi sia le anga ele o se latou melea ele o se porokeki se HRPP so ele kea ele ango tau sila tu le tele o isi tu malo ua fai na o mea tō tino fili haya mamau hai mga luenga nga o kangaka e langolango le HRPP ki kusa lava por keki ale fast ko vai mele kupu le ngo suya ku fai nga malo aku sapa lo langa ia vai mele nga suya foi langa ia sim kau tana ale se la ko ele se pro keki le sap ele se pro keki le HRPP ma fuanga suya langa ia langa o ia le si na matua le si foi le kangaka nga ngofo fau poro le fale fongo fa vai rungo longo fangua ya lo fai ai nga ya sa le ya oi ese e longo fiar kanga foi nga solo musa ya le fa maong il fa ngor poro keki la nga la ve foi ma tulo le telefone ya tu a me le wa to va ai ya le wodi i nga le fa maong il poro keki e ke fiu e ke kamilo e ke koeukia wange alu ngor kala o sa wa ka ka mele sanga mea lena e avatu fo ifa fautuanga sui mamalu umor fast o do wia sa le manuia to mo fainga au ko ke popole ko oso le la ai sanga yane a fai ole a avatu fa tuanga e te li dai pro keki ma ole fa ta ua fo i lava i lo tali tonunga pe yo le mena tatu ta pisa mai fo i la pa inga fa se ese mai fai pule meia fa se ese mai ai pe manga yar kulanga fo ile lenga ke li fo pule fa maru ma kulanga you know e ave fo kuanga mvainga fa pena ai e mana ya le vi fo i tanga tole fast e fa ngo fie ngo fa nga ru lena mala foi kofo kol fast mai kumalo umangi ele ma sei kumalo le si fast lena tonu lava sui fa vai sui fa va pro que a ku e con menga mana tu ala ngo policy je pule her fast pule fast ele se ele ngi mea fai keler kulo o policies lava i o mea lava i al vanga fa fai o le tu ala lo le mate vatua o lava la si la fia fo i le fionga ya muri pola na rosa la si la fia le muri pola na rosa la si la fia le o talaki si la fia i la towia le ano i o tu malo sayai fai pule HRPP oka le whakau ke e koe ko alia ai a whaabela e umane le i o atu se tūlanga o na whaamanuianga mo oe ai a whai o lenga pale ai le whai pule HRPP ngau ei lor kari ioi awa e si la fia ma a whai fo ina avatu e uti ati oe ia meipi langa i le kai whikoe koe ngai langa i isi ku malo e ko akeli ia aona midionga a o ina vai se tu malo e iva pese furu kasi ngu ia e uma enga wale milionga a wanga orka isela wafe pe ka ifies furu wafe me maua ele na tama pitonu ia le o 2 milionga a ola wa le you know to me le atu el aua ne ipopole fua le va turo ele aise me ala ka ko fa popole fua ingi mangaku fa le ngolua o enga keke awa ka ke popole fua yai popole ele fainga sa o kupe male lufina popole inga ia solonga le lei afio anga mangu mainga popole le meanga popole sa o fa ka ma ainga inga o kangaka ai awa ka ko ke popole upu makala le anga e faikio a te lota ngata te vai o le matua champigno faikio ala HRPP o tangata lai fainga ruenga le malo ke ro oi e sea e va aile a taua silsila e faikio mai kanga ka fo ie kanga ka le fainga ruenga sa ai sia mu ping le faikio le tangata lai fainga ruenga o va vai tu fo ia tele no le vanga le o va vai tu ile ai tau fai mai ia ele sala moa kama si konti le ile official vai o va vai tu fo wa uma ia lana fatu eseng o fako SI mfako SI male pule ngor vai anga ia mali tau
a ua whaasanga mai ngai i pokalame. Oi, kalo fai. Le kamai mele, kamai mosi lea nga, vai tatou iai, a lai whai ngā luenga iai. O laki o le kulia. Alo te whatua i fōi. A toi ngā mei waka wakuri. Ia, wā ngā whawhaisinga la wha Wa te tau na tuli e le o mo o mia tu ai ngā, a vera ngā luenga i sesi ka ngaka Samoa ngai fia whai ngā luenga sao. Fatu fo ila te tala, e o fo ilesi ta vai tu fo ilesi leo le au laiki. E nā no fo fia fai ma vatu ngoa i o au laiki i runga. Ioi. Ai wa tātou te pole ale a rusi la ko langa ile o le mea le o koe fai. Mongia. E te ilo lau tala, a rusi mai lau ngā ruenga. Ona o lou wha avale valea ma lou oso fua fai mea le kakaunga e fai, ngā e ala koe fai lau ngā ruenga. Ke lola ukala, ole ele alo fasisi ha oile ngā rusi e lau ngā ruenga. Paule mea ole alo whaku ke ua e laku mau ai maru ka mamaru ki ngā ia, e pe a whapele o iloe o matua nā mea. Whasanga mangele ama whasanga kula ele mkanga ruenga le vai o ngō oe. O lala mea whai. A fo leu te vai na, le tanga le mai ka le ngō ia sia ai ea sa le o vai tunga. E le sa la mo i langa whako ese ngā la ua whai, la ua whako ese mai ai mare official vai. A le wako uma li e tau tulou le, a le la tau whaasanga e le whai ngā post. Ma e teilo, e mai mau ai la le teimi il mele te tau whai mai. Ole o whai ki o le puna le vai. Le kaimi ngā wako ia o ai langa mele ngā whai. Sa kaunga ku e ma se warning, le lei. Ia le la langa mela i. A foi lo te fai atu ai. O te le mai lo hea po ai lai pu le vai mana mea. Sa o le ai pena na fai atu. Te leo tangata nei wa te tau na toi tilo. A fai fo i uma e ngau lai fia i le pulu le vai kulo wa makere mamlam. A fai ngai ke fia ko inga skaidi. Kau fo ngai autu moi. Ia, pekero ai ngā marikenge le, pe pesiro o marikenge le. E leanga ke le lau fai unga mai le kakau. O tau fo ina le ngai mea. Leo ke fai mo kiro le ngō, le si leo lea, le si la ikiki lea. Ta si lea tangata ngutu leanga mai ai lunga o porkalame. Ai leo. E leo koe leo manon ko rua. E oi. O tu inga nei. Awa isai. O matua le te tau e le tala fia ngai. Ioi. E le te tau o na tala fia ngai o na toi o e whai ngā ruenga na malo. So e le aru e whai sau wha akau masua. Peke aru e pai ngiau sau suo le whai e amateina whai se vai ngā lau puro kiki. Ioi. O le winga nā lea leina whai atu la te tala. O le matua le e leilo tonu po le ale mawhau le kake muso e whai aku le tau wai e aru su e ngongi mea. E mafua na faale ano fo ilele matulanga. Ia e mau ki ngoa fo ai e le momoe fai ngā whala au whaasainga mwanga whapena. Ia komo ko le kupe kapanginga ko ngeoko. O kupe malo. Ngā fo i mga ia mako sia i kongo kupe ngai mawai ko kongi. I me baku whafo me whapenga. Ia. Ke ofor ko liliu mai i kangaka ngai ko ngeoko. Lena? Mai o tau fo i e whai ngā tangata nei. A me se au tau nei tono Samoa. Lea ua atu le whai ngā malo o le whai ngā malo he lātou te whai ale mea meo tonu. Ngā o ngā e maua whai lau complain. Lodge le lei lau complain. Ave saoa. Se kako kilo wa ngā fo i onga maua i fo i marisi i ouia. A avatu lau complain. E le ano i ai matulanga. Langa e le tatau ni tangata. Ai feo loloa. Se fatu lau tala. E feo loloa pe a whaape a vifo sou fina ngalo e le a whaina constructive fo i lele lo fina ngalo. Langa e se le me ka ua le express your opinion. E se le me ta ua lo ngutu leanga. Iyo ma lo ngofo expose mai i tūlanga fo i e peilal tu inga mea na e le te tau information se le te tau na e tango e whaailoa. Ia. Ai le fifia ka whaailoa ko le or kusi me whapenga. Or mea le fifia iska scoffing. Po si affinge fo. Ia. A fo ilana na. A le fifia la. A war whaia. Ia. A war whaia. A war la mea valea. Ei oi. A war whengaro ka whaalei.
Pea no fa yatu. E tau te whiu ai a iloa ma te iloa e le whape o se tūlanga o le aru personal. Ai e whai mai loa ni na iau personal attack anga i le porokalame ma e tau a whia mai. Ai su e atu oe e te whai ngā ruenga i le mālo. Ma tūlanga whapena. Ia o le māua fo i ngā ruenga e tu ua tu le leia fo i le i oe. Le vaenga e avatua i ngā. E ilo hai le tu ai ngā tangata whai ngā ruenga e te iai pe o ngā tasi. Ma tūlanga o ai inga o ngā ruenga o lo e whai ngā ruenga. Ma wange ngā ro ke le ka ngā waanga i Samoa. Lai kau so i ngā ruenga. Awa molo ngā ruenga whai whalelo ngā ruenga. Inga ia le leila o numangai ma le maongi o kofinga mawalunga. Awa ke laku whai mea ngā walanga a kuli la oe. Ia, lan me whai. O le sina wa e. Sau ngusila ke sau e ke le moan kau ngā ruenga kai ngusila. Tena? Leila a sau malanga leo kau kare kiki rei sa mo. A sau leo sau aru kau apu. E sau aru kau apu ila lupe sau kukulu mo le maruru i le skula ki mo le shopping center. Kulo wanga i tangata o lo whai aru bingo la tala. O vai atu ilisi la i titile na. O le leo. Ai leo fwe malon to lua. A leo tele mai loa. Po wa yesi to suinga o le na tulafono le whainga sui e kuila epa. Ia. Ko luo nisi kongo mkanga. O le to luo nisi tono mtanga luenga o le whai mo ututilo atu. A ule maua langa o tele o te vatua o e lunga tai au. Ia le kiki rea. Taimi fo i o pale mai fia me o le ngutu leanga i o whainga kama i melea. Le fo i la ua umatua mai ia fia me le fo ua pale mai le whaatua tua i le tua sa mautas. O le hae whai ala na skaidi lea. Eo, au te vai e tunga e no nofo o lona fo i to ale la i ki ia. Kere i ropo ua ako se kausanga po o lua kausanga pe fien kausanga karunga leo. Wa tato vai tato i nei mea, o le fautuanga, a vai ele i umalo o langa faita tala. Au e ki vave apalai leo. Io e, fautuanga le mo o tou tamaitai tupulanga. A vai ele i umalo o langa faita tala, so tala ma e io e. Ongo sai au ki vave haru ke leo. Langa o e malama, o tou malama i whalanginga o leo. O malu, o malo. Okay? Mea ngai maua le mole mea ka whao le whaalongo i mākua makaka asoro. Na te ila ia ua laki i totonu o matanga ruenga. Ai mese a matanga ruenga o leo tulou ila tou. Le toa tele o ila tou o lo ave mamaluina le ngā ruenga. A ua kele le mole mea au whaalafua le ua laku ngei. Le au sikonti ia ngā o ngā umama iao i o wailoa whaile isi ma le was ma kusi le ingoa. Na te ila ia ua atu. Le ala e ngā lewa ea whipunga i lunga o Facebook, whipunga i lunga, ai matua ngalo lava ia la tau, e ia la tau tau tinonga. O le mea fo ila leo ke whisiringi a i ngei komisinga. Ngā o le mai mau o le pākeki a le akupe vaku i leo. Lo ngofo fua haia ia ka ngaka e ku ongo leo mai wha lama mako porkalami. O kouva ai postia ma mea ia ngutu lea ngai e tau leo i ka ngaka. E te fia la longo e karoka ka ngaka ma molia ka ngaka e whai upu aku ia ukou. Ai e kere fia kilo o mata tulou. E te le fia tilo a e vailau au whai ngā ruenga malatou ngana malatou tala i whai tangata. Masalo ngalo i leo o lako kaukonga is 24/7 kusapele kongi. E kau avela wa mio malu ma kau avelo lo kaukonga wha leo kusapele fiso kongi. Tu sa wa tele tu lo wa le ngā ruenga fatula te tala. Wa uma taimi sa tau ave ai ele to tele le mamalu le ngā ruenga. Mongi ale a tau. Tele fo ini o tau ainga. Tele fo ini tangata o le ngata o matou nuu. Ia o wo mai masangi. Ongi ia o wo mamai. Ua o a kangaka ngā ma ave mamalu le ngā ruenga. O le mele wa iai. Wa sao i tonu le au talepe. Le kua keli. Purowa. Iyo, e toi te loa to alai ti ali to tele lai tau mafai e tausi le mamalu. A le si au kua kele le nga fia umama ia ar kausanga mua le NUS ma le tausanga lua. Te lo fu le tele lai fei o mai ele iau le NUS. Iyo, na uma le 13. Ki fa elo isu e ngā leo.
E faila o leo atu ele I uma leo langa te whaavale tautalaiti. Le lai o atu wailoa. Watu matu le ngā ruenga. Isa o ia watu pik foi de. Leo atu matama I mawhau ele I mātutua o la hai whaatawhai. Ko inga mea le maua. Eoi, ele ai ni meo ni tō wha, ele I loa ongo sai. Ele I loa wha pali. Le ai mangi ngā mea. Pa wana mea ngā rusu e o. Ngā rusu e ngā inga ia pasi re ingirisi ma le maths. Ia maisi mau mea whapenai e te su e iai. Maua masiau ka mai fitness. E sauro kong. A o se upu sau wha tō whala inga e ke whai aingi whai unga. Ia ko vaila ka ko I me o whai mai runga Facebook. A lea e alu re kaimi wha mai mau o re makanga ruenga a lai loa fo I komisinga I a longo e kau su e solo ko kangaka I whaila kukala. Ale whai kala ele hime o whai. Ana? Ole isi vaenga I a tea ulavale I a taua. E matua te tau o na toe sila lele ia I le whai ngā malo. Ma le toe te wina lele. Ma ngai ia I orko I ngā skaili lea. Le whai Amerika. Te nou o au e matua I o e ina. Leanga e whai a Samoa. Leanga ua makua whai ma se kau I ai ka kou. O le winga la o whamatalanga. Ma nei al whai ngā le whai Amerika. A sui ia le whai ngā malo e o atu. Peres kenge. Autung. Sui a toa lana administration. Lea ngā kou sila Samoa, e lima kausanga sia kako amio. Walava fwoi ngā eliei au roi si CEO. Lava ngā. So a koe maloa la ngā vaenga wha upwhai. Ia, laki iu wa e wha popo, maori siau sifuru kausanga. Ioi. Ai a umaloa ai sui aku se si vaenga wha upwhai. Tasi le vaenga e taun sisi lai sunga parmia whirwhiria. Ma fisuia ingo vaenga ia. A sui ia le kai a lakua ia ma vaku uma ele ngaka o kapingeka ai a vatu uma ma fa aulunga wa o tangata nei tasi nei tangata o lo fainga ka ai mea ko reapply uma ya ava fatu wala ngai fia ai tatele tio fo ili atawa. Do you know what? E kakele ki o walanga a fuange iai le kaidima kausanga o e kaukua I lau paramia o e kaukua I o e le tangata le te whainga ruenga le public servants. Lima kausanga le kako whainga paroka. A koe manguia fo ilan ngā vāng whai rongo winga. Ia wana pe na te toru tau sango terms ma toi renew. Ia armele wa a ele ia ke aruarua ia. E ke aruarua ia. O le winga lau la te tala. E malolo a ese vaenga wha upwhai. Pe sui a ese palemia. So le, ka ilo fo I le lua vā marau ko o rua marau whangau. Pe kukusa mane mawhanga o le lua o lou loko I lau palemia. Ia ele vai palemia so. Awela, a le mafua anga tonu alia. E o mai roa la marsuinga. O le ka ilo fo le kau wha ke angor ka mikiki marsuasus. Patu fo Kangi po ako. Le tau mo tunga e senga. Matua le mawhaia. Ole mea ke o foi a siaka ole mea mua o mai ke au pa fa o ke CEO. Ole mea mua o mai ke o la unga luenga inga ia sefe. A walo ainga malo mga. O ke a po ira ku mer kai por a mea. E ke au lava ia. O le kaimi lava o ke kau ke e se whainga malo po ke e sa pule po se me whapenga. O sire ke alo wha mawai. So se se unga luenga maru ia. Ai lo fo I ma vea o ska ka fo le fonge e fai ma fa pikauli il pule ma fainga malo ai maua ia e dei loa ma lia ia o le taimi nei a Samoa wo ko kiki le atawa e fe so tai uma matanga ta le fast life finger wenga I kongole o makanga wenga sisi ko kiki aka ka umanga so ka I mai au I personal page port Tautai A'e. And you know what? Ko kiki le se makanga ruenga I Samoa o ke le loa pe fast pe HRPP CEO. Yeah. E ka uma ya o ko kangaka. E o faya onga le o fatu tulo. E o faya onga e o pulea onga e o fo mai.
E o i fo e lenga o moko o kua i whare mai ngu i kua. Ka ke musu e lau aku le lisi o ko kele o kou. E reveal mai ai ka ngaka o kou ke. O fisiri. Nga kou aku e whaingi ngā mea. E lesi whare mai i nu i tua. O maua le mea nga a waku e ke iroa e ke langolango le fast nga e wha ka o ko yale o e ma e oi. E ke o ki ari. E ke o ki ari konfi ki o. Ia. E oi. E ia lesi la le ka ua kua po sa va. Ai fa mai ava. E lolo e ke fast. Fa ka o ko ya e fa karikarianga ya e ke fo e ya me se vai ka koi. A va tu foi e moria ko e penga roka ko e pe ka ofia ko e ai lo foi o e ke fast pe ke HRPP po le lava ngai vai foi la ia le foi ngo o e ke variango ia se vai ka ko fa kuai le o nganga foi le inga iki ngai nga ka mo to sila sa mo le mele tu lai mai so o ko la ia ko ke lili vau mai mo ko a ki ngu mai le ai matele o tau matea e ka ngo ko fa fekai ele o ka usa o ko au ko ioi ai alas ai a kongo e aloa e ia le aso e la kusa oi malungoa o oe CEO le ofia o oe le CEO o oe le manager fia o oe le o matua fa makua oe o HRPP e oi ai po le la le mea e sanga ngofu o le mea le no folo lot o le fia mo ia e fia honest o le dishonest o la kuluku o le luingo o dala le atau. You know, simple as this. If I don't like you, submit la resign. Resignation. If I yanga mala mangingo, ona u te le fia il fainga malo le fast. Yeah. Ona ole a avea ya umayuk kai kukongu I. Ele mafai o agree me ke fai mai langa o ke. Therefore, fa kai kelea. Ole a ufa mavai. O le whalau mo manga. O le kuia sea. O le a uanu o toi a mata no o toi avela o toi magnificent popo. Yes, a li popo. Ioi. Al mela le kupu. O le matua e poto leanga lava. E te ola le alofa. E le onge kangaka. E le onge kangaka sa moa le ataua. O le mea fo ile tau te fefefe i whapea i o atu le fast tu lou lava. Wa le upuanga le whafefefe o koku le epa. Whape o atu le fast. Tutuli uma outou. O ele kai vale ala kukuri o e pea ele lei. Yeah. Kuro. O ai tai valea I lalo le lale nei e aru atu faifua o e pe ai loa ele leilo ma fau whaingola ngā ruenga ma e ke le whai ku au. Ioe, sao le leia. I loo mga ku asiaka. A pe e FHRPP kangaka. E ka kau e kanga whai whalen ngā ruenga e kau le leia le HRPP. Mai kau kanga o le HRPP. Ngā kanga o le whai ngā ruenga I loa kanga. Oh, soli. O kwa le leia o le HRPP le whai a. Wa. E maa fua mai. O lau lawa mio ngā ola e maoi. E le whai whakongkongo ngā lawa mio ngā ola e maoi. A le la kanga e whawhai lunga whapea. Nanga le fast le wa. Le ai. Wala ngaka e wha maongi. Kanga whai whale ngā whai ngaka. Asiaka. O so ke HRPP ala kanga whai whale oi. Lau kanga e prove ki au. Kanga mola ala ku kao ku o le leo le HRPP. Mai e whapena. Mai nganga e foi mea ia langa o uwhia. Wa luas fulu tau sanga o tau tua le HRPP. O unga lue. Awe bailai. A lea la lau kanga e prove ki au e. O le level lea e ngā lue. Mero kaka HRPP. Ngā wā mai au kule e pa whain mere I kanga kano e lea kaka la kongu. Kaka la kongu. O tau si sila la iai. O koe ngā mea ngā kong whai. Yeah. Tu sa te tango e tau iai. Ok. Maka la iai le fast. I le level lea lau si iki ai runga kamarea. Ar mele iai. Tō lea la koe le si iki ai runga ai vai le whainga. Io. E tau mawhai eli. Mingi ska. O ai uma mingi ska lea o le ato e sauni atu. I o tau wha ai te lava. I le au eli tu unga mau lea o le au tau wha whiangai pe a le leo no tau wha ai masira iai. Ko vai tu lo wa. Wa fai ilangi a le fo launga tu lo o to e tapa le sunga le pari I pano moala. Fai ilangi a langa fo launga o kauka eli sono longa ku unga mau. Tu lo wa.
lai fato ata o to sao i longa ku'unga mau wharakingu a ua lewa nga kau eli sono ele au e tapipi e longa ku'unga mau e ala i ngā ruenga so ta ua lo tau atu o tau matala i hai awa ka kou ke popole fua i ngā kalai wha mai langa lela o mai e kukuri ma ele o ngisai ngā ia la o mai e replace kanga kaya o tangata Samoa moni fo e wha mahongi fo ma e lau ke whai mea sa ioi te le avanoa o toe fia whai ngā ruenga nisi sa kukuri le sa o ngā kukuri e kuila e pamalanga administration kere kanga ka Leo whau lai mai kausanga umu a fia mo ngā ruenga ngaka ngai awa o ngō fia ngā whai ngā ruenga o le vaenga whaai u lava o lau tatalo lea ma o lau campaign lea lei a taua o le amatua i o pisa i lava mo le isi restore kausanga ngai lau sunga lau lia le mali e toa ma le sui pa le mia ma le kou kapengeka ia wha malo sia nei loa i se tulafono o na drug test ma lau whenga ruengan malo wha mole wa kau whai me lea wa kakau nga drug test tangata whainga ruenga including whaipule alu mai maka cold fast ama ka mai au kou tuloua amata mai o le lui tulou ele langa i whapea mai ka ia HRPP o le hare me tau langa o le kako angava o le su o le ami o kou lau sunga lau le mali e toa po ai lava le sui pāle mia ma outou lava o le tua lalo lea whai lau sunga mwhakaika drug test tatou whai pule lava pe a mahe alelei faʻasolo mai CEO makanga ruenga ai faʻamua makanga ruenga leo soifua maloloinga ma makanga ruenga mai kongo malo aso fingalo fikaui ia makua ka faʻakinga ka linga le whainga malo o ka campaign lela the next ia matua drug test lava o ia mauai o i e maua umai ka ngaka ia ka kipisa koe Kiro is kaka kong drug test pa mo malo. Wala au media le aku faf. Drug test. Mo ka. Yes, I put my right hand. Yeah, ma fo. I am willing to be. Yes. Media yeah. Fai drug test mi kanga yes. E ofela wadi o ifo fenga ruanga media malo. Yeah. O ko umanga le media malo i Samoa drug test mo ko. Wa te lo mafuanga lea. Le pe ku ke le popoi ai ma ko le ango ai ma ko le ango ai ma ko kala kuskus ele lopo ngai fai oversia ka ko ami ko vai le isa lenga mo la kungi a ko kia 2 kilo a nana o isa mo la fai pisingisi mai la ko fenga runga malo ele isa mo ka komegi ka fa o ke o le fautuanga fo ia vatu tatou fa tu le tu sa mo utasi taurunga po kalame o le faukuanga a fai o yese fai pule o fai ya mea ka ngai va fai loar ka ko kaika fai loa fa ma vai ye o mongia a o yai se o totonu wa pale mai o lo o yai ni vaenga ma afia ngi vaenga fa pea ka fai ngaruenga ma lole o ke fai kwai ka ko ia ma idi ya ka kala o kele ye riska ko me fel me nga ka dia ka kala o kele a o le va tuar fa mua me ka o kangaka fai ngā luenga malo a tu ala lo foi le leo ioi o kinga mu office o kinga mu yo ka ngā luenga malo no pifa custom uma proclame o le lu ile na mate vatua ya so uma ai te tauna a mata mai ata tau tai la so ko finga ngalo tatou bomba anga I agree share tatou proclame le ioi ya to runga po kala mili vanga fiafi pele kaya ole vaenga fai ya ise si au kilani nei e malanga isa moa taiao nanga ma we kwa yak mo ka ko so ai a fai te malanga taiao isa moa e ai nai tatu a fa mo mole e fia mo moli atu taiao tauna o sa mo taiao a le na o le taiao le so vleili ya fa mole lava fia mole atu mo tatu lulu o tatou lulu ia wa tele ngona le tatou lulu
ia e ono tu maua le aso foraile ia po le aso tai au le ata mai ai le la tausanga le tatou komiti o lulu tau ona fio mai tai au lungo le tatou porkalami se faise tala ma fofonga le atunu ia i tautonga le tatou lulu marangang whaalalo ai a whapete nei au kilangi ai le o kelengi au paunga o afi e ina i tini pusa ia e lava e le lapo po tele pena o tai 5 kilo le mafa ia a whape mwhaiona efisosoni mai whaafiso tai mai ia whape o ka whilengi messenger mai a jau ia pe te whaonga mai fwoi messenger a le tatou Tautai A'e ia po le sunga fwoi le ataua whaamole ia ona to efso tai vavele ni stai mo le fia ona ia nei vai ngai fia moli Samoa ia mo tatou whaamoe ia te tau isi vanga Ie, ko fia ro Samoa. tatou filo ia mangaia ai te lo filo tala ma o ia o te alu tapena o hane me o whaatali mai mo au o le matua i o fia fai por kalame a fo i mai tan malala pa wala o tarasanga e ave le komisino whainga o yo si kauso ia wale ia kau foi ia sunga ia afmasanga ia le pulo whare ia whapea Whaisinga lau Whaisinga ma poku Whaisinga lau le lei Amor ia na whai al tatou por kalame me tūlanga whapena ia Lakulonga pick up kawan mara varele ia whapea la te obole avea ma ui tanu malala mo nal te mia whapea e whaonga pea tai i tatou potu tau fia fu i ele kai i savalalo wa fia foi lingon mea i tamalingi ia vaini nei leo vai lau mai kai e fia i whai mei rungo Facebook oi fora mai kai nga set up le show ma wakar sanga fai ma o mo political prisoners foi ngai abe hotel ko ma o fa pui hotel ke ofu vai au pau se te ofu ko ba o hotel ko ma o hotel o te va ve ma o tan malala aua le ngai tonga ta ile me e fa fai lungo fai nga malo telefona lo ngal malanga mana tua e umalaru ese oi ai feto ai tatou tulafono a moila ia o nga moile ko mi Singapore ia wala ngai ele o materi o tu fa sa no ai tu langa tatou liko la peros na umale aru ese oi ai fa fai lungo ko mi Singapore masi mingi skafo ia le malo sut le la mata pena ia Male hero le la ko. Iyo ai sili ai le ai si wale la no maatuna. Longo le hero TV and set. La wa tu le va ingale la fa ye ma u. Po me la fa. Po me uma le la ave ma u fa tanga tatua. Iyo ya la vai ka longo fo I ka vai ngai I le CNN. Ia mo o Fox. Yeah, mo Fox News. Longo uma tate longo uma ya o ai e fia mana na o se news manaya follow us le la mafele. Nine News Australia. Le la mafele le Samoa. Fa kanga mau ma fonge ma pe moxila ba ka me ai. Ai mana tua la. E na ona pu e amali poti e la to. Ai ngar kasia kanga ka o ke agree fa kan ngwa. I Samoa. Fa tu lu mo TV. Yeah. Kasiar ka whakangoa oi o ngango ai ke mo avo e kuka o I se e fe me I se ten for ka me singa ave ia ne kusa oi ki fe mga whakangoa ke mo avo ia ngango linga ko pe soso tu sei e follow uma ia news media follow uma ya ka ua ia pa war ka ua me fai po aka vale ku ka ua ar kaloa ai ku fa ka foi ba ua ka me singa ku ka o fea la me ona ave ita ua o isi o news reporters po le ale o mai foi a PPC mara ko fo me Amerika o kire ka ngo ye ni kasiar kanga ka ke manga oi e fai sawem e fa karangoa ka ua nga la ka mamista ngango pa ka ulu bebe o le Australia oi o buro o jere te mana nei o tele mana o ile ngai e ta vale ai tatou
O isa. La ngai te fua la tu tama fa le tonu na lava. Na ngol tama te le na fai mariki. Ya marisi me malam la mo ba nga isa ho. Ya elia nga. Bala ka le ko. Elia. Eh, kako felo advice fo. Yo, kako felo isa mo. Isa mo ai el tato proclamamento e fa o taiao. Ai ol fainga na se o ka ko halu ro le level ya. O ke si ia runga level ma wa runga le mea. Lan i Samoa la tautu atu fa tasi ma le media umangi usila media auskaria lanka ke rongo ia. O ka ua political prisoners. Le wa ka o i Samoa. Ai ko ke fa ka so ba le la ko la malo. O ke. Oh my god. Ya avela yo ta o po fe al me ave ai ke lo la request leila o ko sui la ka e o ke mga fakangoa oi ke mga fakangoa misi oi ye wala ka fakangoa e si pauka Wa ka ngara wa pauka. Mo de status na. Magwa ka minga la wa. La lebo eri pauka moi. Ya na ngo foi la eva via ko dai accuse magwa ole fainga ngo pauka. O se que era ko la accuse oi. Ya ese mai la convicted. Ya marka ma foi le o sentence wa lo ku dia o mea mo la o misi wo pasi o mama ora request la o ke fai lai o le ngango ya mai ngango ba ku ngango ya nga yoki ngango ele lo loko sanga ingilisi ele ngango le fai piri fo nga ele ke ka me po e Afrika la piri Woma wala vangi programe tato fera ina so tayao ajata male ya tawa soifua maya manuia. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tara noa. Awa se tau whaamama a venga mo to e saunga o le pele a te oe. Whaafiso tai loa matangi a mosa i le mōpai o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu te wina i mamanu Pacifica, whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātango fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhiso tai loa, matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription
helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. What's up, guys? Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV.